Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Endi yangi akşam kelsak 2009-yildan tortib bu proyekt ishlayotdi. Proyektlarni, yangi proyektni qilishning qanchalik qiyinligi, ularning o'ziga tushlik, ig'irchilik borligini tushuntirib, keyin shu yangi akşam proyektni qaytadan birga ishlab menishga tavsiya qildim. Yangi akşamning asosiy vazifasi, birinchi vazifasi talantli yoshlarni cho'ng sahnada kuyustish. Shu kollektivning barliq a'zolariga cho'ng rahmatimni deyman. Bugun yangi akşamga 10 yil. Артур Акам Илахонов ұстазымыз звонит қып, мұштақ Артур Продакшн Яңыран ақшам проектіні аңылдың болса, білемсе деп суал қойған. Сен кәсәң, сені тәкліп қуататтым мұш коллективға дегенде қошал болдым. Яңыран ақшамға 10 жыл. Бүгінгі күліктәмді Артур Продакшн коллективі менің үшін бір ішкенше айлам десем қаталашмаймын. Ашы мәс болып шыққанда менің жық тонышларым, қарындашларым ашы рөліні көріп, сен сахнеге раслы ішіп шықтың мо дейді. Актерлар ашла ярдәм қылып, мәйдімда қыл, мәйдімда ойнапақна, мәйдімда қыпақна әка деп, ана мүшкін еткізді. Бүгін яңыран ақшамға 10 жыл. Mana qarındaşlar, Həşbəş degiçə 10 yılın boldu. Bizning studiyamiz burun kichikgina edi. Uyga biz 7-8 adam aran patatdik. Chunki ikkisi o'zining rolini o'ynasa, 5i chatda kutib turardi. Miniatyurlarni sahnalashtiradigan Baxtjon Savrjanov bilan Alimjon Bavdinov bizga oyoqdan chiqqanlar, mundaq rol o'ynanglar, mundaq xarakter ko'rsatinglar deydi. Endi o'zingizlar ma'lum, men asrasi monolog, she'r, yanımı aşındaq bir problemalarni axırda sözləb etmə, xalqni bəzi vaxtlarda jığıltıb qoyma, biroq bugun mən sizlarni jığlatmayma. Яңыран ақшам проекті кірдіған алдыда, әмалағы мәлім, мен шапқатшылы театрда ішлеттім. Сәхне сеғініп жүрген вақтымызда шасан өзәмніңки. Мұшы Артур Продакшн Яңыран ақшам проектініңки режиссері Әзіз Сәйттілла қерінішім. Яңыран ақшам 3 мені шақырды. Биыл Allah қалысы бүгін біздің яңыран ақшамға 10 жыл. 10 жыл деген хақиқатан кичик балның бір ақылы көп болған вақыт, кичик бал ақ білән қарны арып алдыған вақыт. Шуңа бір 10 жыл мабайында біздіңки бірліктеп, чоң сахнелерде бір-бірімізге пас беріп, бір-бірімізді сыйлап жүрген коллективімні шын қалбыммен тәбірлешке рұқсат қылған. Стендап деген жанр ба, şu жанрдан монолог етіп, 2013 жылы келген. Nurgun yerlerde anlayımız, tamашыларның köpsü, Nurgun'un bizni Uyghur teatr bilen, şöyle aktörler bilen bizim seliştirdi. Yani seliştirdiğimiz onçilik bir seliştirdiğindeki bir derecede emez. Şu nakışlar arasına bir minyatürlerini koşsak, ona onu şu halkımız işçideki, özümüzün işçideki bu atkan cemiyet bir problemler deyimiz. Şularını bir şu minyatür arkalık sahneye ip çıksak. Bugün bizge 10 yıl. Мен әнді бұл проектқа 2015 жылы келгендім. Шундан бері мана ішлеп келатмыз мұшы проектта. Менің вазифам нақшыланы рәтләш, шундақла нақшыланы сапасы қараш, шундақла миниатюрларға нақшыланы таллаш. Актерлар бір миниатюр таярлыға вақтыда мен шуларға керек елерге музыканы таллап, ашланың көңілден шығышқа тырышыма. Бүгін яңыран ақшамға 10 жыл. Assalamu alaykum Artur Patşalı. Sizge bugün Dolan Patşalığıdan kelip oturuz. Mana muşu bizniki körünüşümüzni azakam yoqtirib qilib, muşun sahnega açıqaylı deb, mana birinchi sahnega men Artur Prodüksiya markaziga aktyorluq sostaviga kirdim. Artur Production bilan Dolan ansambli ichilganini tatib, mana mush kemgichil birlikte xizmat qilib kelyapmiz. Miniatyurlarni birlikte ishlaymiz. Buni aytganda biz shundoq yomon kollektivimiz. Яңыран ақшамға бүгін 10 жыл. Bu kollektivimizde bugünkülükte 9 bal işlev atıldı. Artur Akam'ın bir acayip çıralıq sözü var. Her zamanın adamları şu zamanın tarihini yartıdı demekçi.
Biz mi şu vallahi bilen birlikte özümüzün zamanımızın tarihini sanat yolda yaratıp kevatımız degan oyumuz var. Bizning kollektiv ishlayotgan bolaning hech qaysi teatrlik bilimi yo'q, muzikalik bilimi yo'q insonlar. Biz o'zimizning bilishimizcha, xalqimizdagi ustozlarimizdagi yetishi bo'yicha, yana boshqa yerlardan ko'rib o'rganishimiz bo'yicha mana shu konsertlarni yaratib kelyapmiz. Barchalarga yana bir qatim tomoshabinlar rahmat egilib turib, rahmat etimiz. Bizning konsertimiz texi davomlashadi. Sizlar bizni qo'llab-quvvatlasanglar, biz texi yana talay chiroyli konsertlarni qo'yamiz. Sahnede Artur Production. Hey, çalaklar beni. Bayramlar mübarek olsun. Onculuk mübarek olsun. Nakşam dilinin arami, nakşam dilinin dermani, nakşam dilinin arami, nakşam dilinin dermani. Yangrar daim nakşamda, aziz halkın armani. Yangrar daim nakşamda, aziz halkım armani. Yangra, yangra, yangra akşam, toyda bir gün akşam. Teşna aşık yüreklerge, nakşam bilen utmi yaksam. Mübarek olsun bayramlar. Nakşam erkin sadası, şirak ketsun avazi. Nakşam erkin sadası, şirak ketsun avazi. Hoşal kılsın kalbimni, damda çalgan çok sazı. Hoşal kılsın kalbimni, damda çalgan çok sazı. Yangra, yangra, yangra akşam, toyda bir gün akşam. Teşna aşık yüreklerge, nakşam bilen utmi yaksam. Yangra, yangra, yangra akşam, toyda bir gün akşam. Teşna aşık yüreklerge, nakşam bilen utmi yaksam. Kömürlerini yaşlatıp yangraydın akşam, küllerimi çaknatıp yangraydın akşam. Miskinin derdigi boludu derman, dillani şat kılıp yangraydın akşam. Aşıqlar nidası mening naqshamda, əsrlər sadası mening naqshamda. Munzarni armanni har vaqt kuyilgan, qalblar davası mening naqshamda. Assalamu alaikum kadir kıymetlik, Ali hürmetlik sanat muhlisleri. Artur Production Producer merkezindeki Yangran Akşam proyekti 10 yıl toluşu münasebeti bilen tayarlangan konsertimizge teşrif kılgan nurluk kadimlarını kızgın karşı alımız.
Hoş geldin. Assalamu alaykum, her vaqt bizni qo'llab quvvatlagan, bizga madad bergan, milliy madaniyatimizga alohida ko'ngil bo'layotgan, naqshi kuylarimizdan bahr elayotgan aziz tomoshabinlar, kollektivimiz nomidan har kimga zo'r ehtirom, o'tliq salom. Qiladi bugun yigitlar yangran akşam 10 yaşga to'lib o'tirdim. Artur Production Producer merkezidagi 10 yillik meyrimi, bugungi to'yimizni, bugungi meyrimizni she'r misralar bilan, qo'shiqlar bilan barsak qanday qaraysizlar yigitlar? Oo, yaxshi. Ya, durust ballar. Azgam durust aydi. Aziz sen aramızda cho'ng bo'lgan ekan, sen boshlab bersan. Hadi. 10 yil bo'ldi konsertni ko'rib kelar xalqimiz. Xalqimizga bosh egib rahmat deymiz hammamiz. 10 yıldır ronak tapkan, mangan algı ilgirlep, jigitlerini sahnede atap öteyli bir-birlep. Hadi başlan bakını. Endi o'z bir-birlab atsak, hurmatli kollektiv ruxsat qilsanglar, boshliqdan boshlab Artur akamga. Artur akam o'zi boshliqdir. Ko'rmadi u bizga baqirab. Mau konsertning himini yeb, qoldi beshib baqirab. Baqirdi. Бәхчан, саңғым ба? Бәхчан қызықшымыз, талай ішқы жүгәді. Бірдәм толып, бірдәм орықлап, көзің ашы омың өзгәді. Өзгәді. Бәхчан, Анжан сен өзі заңып қатырай? Анжан ескеген қошығын бағы. Давай. Нормально? Сәттің шапақ нормально. Анжан біздің қызықчы. Бәзіді жатақ салды. Халқымызге тонылып, қади деп ата қалды. Amcaga, ben o çoğlanın aldığında hiç kaçan doğru ötmettim. Bırak. Rahman kamgı bir koşak var. Davay. Anla Kadika. Rahman'ın boyu ösüp, suadan terek boldu. Körüşçün Rahman ne? Binokl kerek boldu. Rahman. Valla. Ben Bahtiyar iskegende anlap yakınlara. Oy. Minyatür işlesek, köplügen hiyal boldu. Aramızda kızla yok. Bahtiyar ayal boldu. Ayal buldu. Qayta. Mening bağı. Qayta. Konsert qo'yish o'ng'aymi? Hammamizga ters bo'ldi. Har o'yinda sahnada Dilshod akam tep-tuz mas bo'ldi. Mas bo'ldi, yatdi meşede. Hurmatli o'tso'g'il, mening Murat akamga nimam bor, qo'shig'im bor. Murat, sen qo'shig'im bor. Nimam ba? Qo'shig'im. Қалай едіңіз? Бақытжан, сенің қосығың ба ғой? Немеді, қошығың ба да, қошақ. Murat akam sana, короче, mening qo'shiq vilk cho'klarim bor, короче. Murat o'zi өмірді yaxshi ko'rar monolog. U monolog o'qisa, yig'lab ketdi nasarok. Qana шығылды. Apa, de yig'lab ketdi. Tova. Balla. Çotan. Anlılama? Yok. Әзіз қалан ақша етті. Зонтик тұтып, вақырап. Он ақша етқа вақтыда, ямғой яғды шақырап. Yağmur yağdı şakirap. Hey! Әжеп тоқтай демейді. Yağdı yağmur şakirap. Әжеп тоқтай демейді. Болды. Арам бір нақшет қойдым, шының заңлық қылып бұлан бұлай. Това. Айзака машинақшын дейді, 3 ай тоқтымай yağmur yağды. Азыр ең нақшы шыққады, ең альбомлар білән. Июнь, июль, август қарнап. Қақаптап деген нақшы. Әзілішіп машындақ күнді күліп яшынайлы. Әнділікті жігітлі, біз концертіне başlayalım! Sahnede Artur Production.
hidi kildu Muzdavanga karsam huşbuy kurak hidi kildu Atlas göynekni giyip güzel canan kız kildu Atlas göynekni giyip güzel canan kız kildu Gel canan al hem cinimni cinim gıdarman bu yürek Aşkım diyen aciz bimarmen davası yok senden bölek Gel canan al hem cinimni cinim gıdarman bu yürek Aşkım diyen aciz bimarmen davası yok senden bölek Çinini sunuk dimen çinidin köngülüm bek sunuk Çinini sunuk dimen çinidin köngülüm bek sunuk Yarimni yokken desem alem bana karangoluk Yarimni yokken desem alem bana karangoluk Gel canan al hem cinimni cinim gıdarman bu yürek Aşkım diyen aciz bimarmen davası yok senden bölek Gel canan al hem cinimni cinim gıdarman bu yürek Aşkım diyen aciz bimarmen davası yok senden bölek Kettisan jirak gidey kalsın sana ayvan saray Kettisan jirak gidey kalsın sana ayvan saray Baça dertni men jütüp tutar babımni çalay Baça dertni men jütüp tutar babımni çalay Gel canan al hem cinimni cinim gıdarman bu yürek Aşkım diyen aciz bimarmen davası yok senden bölek Gel canan al hem cinimni cinim gıdarman bu yürek Aşkım diyen aciz bimarmen davası yok senden bölek Davası yok senden bölek Alkışlar toxtatmayın isteyendaşlar. Rahmat yigitlarimizga. Бүгінкілікті hürmetli тамашыбылла өзгеше бір формат ясап, барча 10 жыл мабайында мұшы сәхнеде біз білен бірлікте қызмет көрсеткен, машу концертні яртып атқан инсаланы әмбісін жығышқы тырыштық. Бүгін көплеген машинақ дуэтланы, триоланы, квартетланы көрсілі, әрбір инсан шыққан вақты тоқтымай алқышыланы, ұрып бершіланы сораймыз hürmetlik әзіз тамашыбылла. Дилен яшы. Мұны әзізге бая көдің ғой, концертінің беші дәмісі Рахман Тоғырлық паран қылды соның мәсәңдей хақы дейме, ешкім аңлақамызын. Неме, асты Рахманның театрын шығыры сәйті аватма. Немешке? Яман өзіміздің екі қарды кетіп барды. Қана екі қарды да? Кәдімгі қарты оты. Ой, Рахман манда екі қара паран қылсаң, екі қарты оты тұтма өзіміздің. Амашында қойды. Амал болса, мен оқшаш келішкен орқылан алайлы. Рахмет әнді, оны кейін ойлаштырмыз. Hazır бүгін шындақ бір аяжанып атымыз, çünkü біздегі 10 жылық мейіріміз болатыды. Бізде бүгін тәбірлеп келген көплеген инсанларымыз ба, оланы нөvet білен сәбілен тоныштырмыз деген ниетіміз ба. Hazırчы ені бір чырайлық дуэт біздегі чырайлық қызырымыздың құрылған Альбина Аметова, Гүлзара Масимова.
tacıda cilveger tağla Bağrında yap yeşil çimen çayqlar Atlasning tacıda cilveger tağlar Bağrında yap yeşil çimen çayqlar Yettiren köksünde Hasan Hüsen dur Astıda otlaydı top yılqlar Yettiren köksünde Hasan Hüsen dur Astıda otlaydı top yılqlar Atlas, atlas, atlas Çıraylık atlas Sen bilen güzeldur Kızların atlas Atlas, atlas, atlas Çıraylık atlas Sen bilen güzeldur Kızların atlas Bağrım bütmüşünün izleri çolpan Şepernin çehride yaltırar gülkan Bağrın ötmüşünün izleri çulpan Şepernin çehride yaltırar gülkan İçilsa alemde rengdar lintilat Çaraklap cisminde paklık namayan İçilsa alemde rengdakli intilar Çaraklap cisminde paklık namayan Barçıran gül kebi billa içilgan Hüsnüde alemçe paklık mucassam Barçıran gül kebi billa içilgan Hüsnüde alemçe paklık mucassam Mihnette tavlangan süygü mukaddes Sen bilen parlaktır kelgüsüm herdem Mihnette tavlangan süygü mukaddes Sen bilen parlaqtur kelgüsüm herdem Sen bilen parlaktır kelgüsüm herdem Atlas, atlas, atlas Çıraylık atlas Sen bilen güzeldur Kızların atlas Atlas, atlas, atlas Çıraylık atlas Sen bilen güzeldur Kızların atlas Çıraylık atlas Çıraylık atlas Çıraylık atlas Atlas Yuqorida aytgandek, bugun faqat Qozog'iston diyardagi qarindoshlarimiz, san'atkorlarimiz emas. Bugun haqiqatan bir urush aytganda bir международный formatda bizning konsertimiz bo'lyotdi. Chet eldan kelgan mehmonlarimizni aytacak. Endi yaqin davlat, qo'shni davlatlardan boshlaylik. Bugun Qirg'iziston davlatidan barchalarga Qirg'izistondagi yashayotgan barcha Uyg'ur qarindoshlarimizga yalqinlik salomini aytib kelgan Shuhrat Yakupov. Seni benden başka birisi körüp kalsa Kolurun ne başka birisi tutup kalsa Seni benden
Başka birisi ko'rib qolsa, ko'rib qolsa. Chidayman, 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 chidayman. Chidayman, 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 chidayman. Çok rahmet. Assalamu alaikum. Hürmetli kırımdaşlar, Қазақстан diyardaki Evropa Tıkalla, Akufka, barlarga salam yalquluk Kırgızstan'dan, Kırgız halkıdan bir günkü benim ona mübarek olsun. Sizlerle yüz görüşümüne kırsanman. Çok rahmet. Яңран акшамның асасы вазифасы еңі нақшчы һәм еңі нақшылар белән сіләрне тоныштырыш. Шуларның бірisi біз көптің күтіп атқан қачан шу нақшчымыз чоң болды екен, қачан біздің қатарымызға қосылды екен деген ниетлер белән күтіп отырған шу қарындашымыз бүгін біздің қатарымызға қосылды. Алдыңларда еңі нақша һәм ең нақшчы Малика Муратова. Yarsana kүйген едім yüreğimden Dün gece çıkmay yar menin oyumdan
uzun çaç Nenin kızıdır oy oy Güldün üstü çıraylı Ayının yüzüdür oy oy Şox yürekke ot salgan Şiirin sözüdür oy oy Kara kaşlı kara göz Uygur kızıdır oy oy Aydın güzel izdeysiz Heves gülen karıştıyız Nenin kızı kimkende Dolun aydın soraysız Kara kaşlı ay yüzlü Uygur kızımın oy oy Muhabbet sen Muhabbet sen Muhabbet sen Muhabbetim sen Muhabbet sen Muhabbet sen Muhabbet sen Muhabbetim sen Mana uzaqdan kutgan xo'shalik kunlarimizmi oxiri yetib keldi. Voy nimani deylar? İkimizning to'yini-chi? Sizlar deb baxsizlar. Anda bo'lsa oldimizga yakshanba kuni. Mübarek bulsun Mübarek bulsun Mübarek bulsun ey mübarek bulsun Hey hey mübarek Toyla mübarek Mengü bir tutsun Yar yar şike boş yürek Hey hey mübarek Toyla mübarek Mengü bir tutsun Yar yar şike boş yürek Can parem balam bar boldu Balam bulup bu köngülüm şatlık doldu Süyüp ecep can balam kanmaymen sana Söygen her bir yerlerim kandek bilindi Teşnalık bilen küttüm bir ömür Küttümen yine küttümen seni Teşnalık bilen küttüm bir ömür Küttümen yine küttümen seni Yetküdek tartım azap ukbet Belki bir gün ölüp gidermen Dertlerimni elip gidermen Belki bir gün ölüp gidermen Dertlerimni elip gidermen Ben yanına yalnız yürermen Bu geceler uxlayolmadim
bizge şundaq taqdir ezelden aşklanım yolu tarmedi. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Өрт болып лаулап тұтанған жалау қыпшаны еркегін қан боянды жас арман қалдырып бізге жүрек соғады мәңгі сол жүрек жалаңаш қолмен от қалап елім деп дархан өмір деп соғылған қыннан көк болады. Құрметті отандастар, баршаларыңызды жеңістің 80 жылдығымен шын жүректен құттықтаймыз. Еліміз аман, заманымыз тыныш болсын. Қазақстанда құтты болсын. Қазақстанда әрқашанда тыныштық болсын ағайын. Туған ел жүрегіме күш бересің. Ғасырлар көш сүріңде өшпегенсің. Кең байтақ даласы бар, өзені асқақтау заңғар. Ұлдарың дестелесін, қыздарың кестелесін. Ай, туған ел, не деген керім. Ай, туған ел, отаным менің, жері құты жерім. Жырлаған ақын сенің, қырандай көке самға, мәңгілік елім дедім. Туған ел күнде сенен оталаман, өзіңсің атам екен баталатам. Тарихым аман аман, қағанат бірлік қағанатам. Уланым жазған хатым, Қазақстанға тапатын. Ай, туған ел, не деген керім. Ай, туған ел, отаным менің, жері құты жерім. Жырлаған ақын сүйрем.
Zolyar Kadırov, Sait Masivov. Qanaqay bizning yigitlarimiz Baxtjan. Jona qiyshiq borali. Ya musulmonlik. Oq deydi degan. Yo'q, emas, opera deydi uni. Opera degan musulmon shu. Oo, mashina uni oңайда qapman uni mendaq. Ит аламсың сен? Men zaslусын qilgan odam ғой men aka. Men әміскесін қыбал ғой дейді. Sen өзің бір чаттың бір ұлқай, Лучана Паурути оқшайсың сен. Кімнің Паурути? Сен Паурути деймен дақ. Балла, молодцы. Айсака, мұшла трик живой етті ма? Конечно, живой. Бұл оперны мана жанлық ижра қылды. Пәкат жанлық ижра қылды. Итпақсыншы живой. Нақылқы бір Санта Лучия ма? Бірді мен бәдбейді ғой? Шен мәселе. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Birinchidan sizlarni g'alabiyatning 80-yili bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ikkinchidan Yag'ran Naqshamning 10 yili muborak bo'lsin. Rahmat. Sizlarga Ernesto DiCaprio'ning O Sole Mio'ning o'zinisini o'rnab berdi. Ne dedi? Ernesto DiCaprio dedi. Qilib rahmat. Mana hurmatli tomoshabinlar, bu yigitlarni biz ko'pdan vaqt mana shu Yag'ran Naqshamga chaqirmay 10 yillik mehrimizga bular keldi. Biz xalqimizga, bizniki shu qiyindoshlarimizga bizning mashindaq naqshidadigan, mashindaq janrda, opera janrida naqshidadigan bolalarimiz bor deb sizlarga tanishtiraylik dedik. Marhamat, mana qizg'in olqishlar bo'lsin. Rahmat yigitlar, Tegin Alloga. Cho'ng rahmat. Mana başında yigitlerimiz, kızlarımız bizni təbriklep kelib oturdu. Şu qurda men dedim go, международный format deb Bishkekdan başladık. Endi qay qaldı, yaqin yeledin. Qay dese? Endi O'zbekiston tarafdan bo'lmi, мәшәлән? O'zbekistonda qanaq kelmaydi. Bizning O'zbekiston diyaridan o'zniki yalqulıq salımını ipke o'tagan ajoyib bir qarindoshlarimiz bor. Ularni sizlar yaxshi tanıysizlar. Qizg'in olqishlar bilan Uyg'ur band. Saçları yar sana meylim var. Yelpine dur saçları yar sana meylim var. Ayıp kanga aşıktır yar ürgülümen. Yar körgülümen. Belimizin yaşları yar sana meylim var. Belimizin yaşları yar sana meylim var. Uzun koca yar örgülmen. Yar körgülmen. Meni tügitelmeymen. Yar sana meylim var. Meni tügitelmeymen. Yar sana meylim var. Ayım hanım derdini yar örgülmen. Yar körgülmen. İtip tügitelmeymen. Yar sana meylim var. İtip tügitelmeymen. Yar sana meylim var.
Düşman ölüp dost kalsın. Ay ey nazırgüm, ay ey nazırgüm. Rahmet. Assalamu aleyküm. Kazakistan diyardagi Uyg'urim. Assalamu aleyküm. O'zbekistonlik Uyg'urlarimizdan sizlarga yalqinliq salom. Yangran akşam. С юбилеем вас поздравляем, ребята. Счастья, любви, здоровья, исполнения всех ваших желаний. Rahmet, hürmetli aziz tomoshabinlar, Nuriddin Gaziyev. Nurik ketmegin. Endi mesleğe yetib qo'yay. Bu Yangran akşamning eng birinchi qismida Nuriddin Gaziyev naqsh etgan. Shuning uchun bugun shu insonlarga cheksiz rahmatimizni aytamiz qarindoshlar. Endi navbat sahnamizga veteranlarni chaqiraylik. Veteranlar bormi? G'alibiyatning 80 yillik bo'lgandan keyin veteranlar bor bizda. Bizning san'atning veteranlari. San'atning veteranlari. San'atning veteranlari. Abdurashid Urshurov, Zulfiqar Zoitov. Marhamat qiling. emasmi o yurtum Qashqa emasmi o gullim gulliya emasmi o yurtum Qashqa emasmi Hapiste yaman deganlar o'zi vayron emasmi o Gülyar Xon bo'ynuring soz baydale Hapiste yaman deganlar o'zi vayron emasmi o Gülyar Xon bo'ynuring soz baydale
gül yala Jorxanning jorustin gül yala Gül yala cinem yala gül yala Jorxanning jorustin gül yala Endi 10 жылда отырмыз. 10 жыл көп вақыт. Мен бір қысқа өзім торлата берей. 10 жылның ішінде бір өзгермеген, Бақчанға бірлі прикол қылдыған, нім деген еген, манда оқыған, қозық юған. Мәселе қысқарып берей. Мәйді аялым отырды. Аялым, мұш мен сәхіне шығып, мұдырылған көзін еп алды ғой. Ай, ауыны түгімсізлік етіміз болады ғой, құдайым деп. Осы концерт аз қалдың оты паси берем киімімді Кашимонның киімдерін тікілген болып қалды. Аз мен мұны Кашимонның алдын ич үшін маған 45 минут керек. Кәдімгі трос, еқіді маңдағы ішкіталы тросла білен бағылап кәдімнен қүйдеді. Мен көйнегімнің түгімісіне вообще жылмайды, жылнымайдан өкеді ару алады. Осы бара жасам жылны кетеді. Бәр көйнәйні кейдім, 6 жыл кейдім. Башкелер жыл кейдеді, түгіміс жылнымайды. Бір күн нім бол кедіп, маңдағы қарсам, ау жіпні еветіп, белік тұтылған лескі бағу, ашымды кетіп дауын ішіге. Оны әмін чабақ менің аялымға, О, лескі мәйлі ғой, о, лескіні бір ағинан бақ көсәсем бір баққа. Илейді 60 килограмм тұтылған лескіге қасу даңлар, Оны орықла дейді, орғылдық қой. Орықылған бізгім ярасымды біз әйді бар кішкенің, мұдырылған нәрсені емеймеке, қағын емеке өзім ма. Мұда еп қой, еп кішкенен дейет ұтадық қой, орғылдық қой, Мұратов камшықымыз. Ой-ай, қайқыла ерен қалды. Түріміз бір қысым өкеді екен орғылы адамның чу. Сөз чекетті, бәқчан ағырчан оқапты деп чу. Менің бір жанағынан ба ашын аңлап, маған Кашпидің 10 мың тәңге дейті. Адашы шпалық болсын саңа деп. Әнде, яқшы ниет қой. Әнде 10 жыл дейдік, 10 жыл мабайында, мәселеқан бір қысқа тәпері, бұл театрның әкір балсы болып қалдыңдаңлара. Оның сәбәбі, бұл бичерлі, бұрын Кашион бүрік ағанды, ой, мұны яқшы ке, бақырайдыған ке, ындағымда деп алады чу. Мен келме, маған размер жоқ. Мен келме, қазір мен бірінші киме, маған патқаны мұш бичерлі кейді даңлара. Сөйтен әнді мұны 10 жыл мабайында бізді қолап қоятылеген. Әтті біз үшін дүға қылдыған ата-андарымызға, біз маш сәхінен маңғанда киімдеріміз дәзмал сеп тофлен кеді, маған бір қарап әткені дұхердің шаштан дейдіған біздің үйдекілерімізге ма бір чабақ жеп қойсаңlar. Көптен көп, рахмет. Әне концертімізді алластырымыз сәхінімізді Нақшылар хит, Тоқтақұнов Мұхит. Ah direk, ah kök direk Direknin şahıda porek Sen yarımga kim kirek Bana sendek ya kirek Bunda yarım var mikin Anda yarım var mikin Sözleri şirin şirin Levleri yabal mikin Kara kaşını deymu Örme saçını deymu Yarının künlü bek nazuk Gözünün yaşını deymu Kara kaşını deymu Örme saçını
çıkaradır Belirde oynaydır Aşk yolunu yaradır Meşruğunu oylaydır Yarım gül mü leyli mi Kökteki ay değil mi İşkınıza ut bulup Köyüp getsem meyli mi Kara kaşını deyim Örme saçını deyim Yarının künlü bek nazuk Gözünün yaşını deyim Kara kaşını deyim Örme saçını deyim Yarının künlü bek nazuk Gözünün yaşını deyim Kara kaşını deyim Örme saçını deyim Yarının künlü bek nazuk Gözünün yaşını deyim Kara kaşını deyim Örme saçını deyim Yarının künlü bek nazuk Gözünün yaşını deyim Rahmet. Assalamu alaikum tomoshabinlar. Xush kelibsizlar bugungi 10 yillik yubiley konsertimizga. Yaxshi o'tiryapsizmi? Xush kelibsizlar tomoshabinlar. Mana endi hurmatli mehmonlar, hozir endi bugungi zamonimizda bugungi tongga deylik, bugungi zamonimizga shukri yaxshi yomon emas, yaxshi hayot kechiryapmiz Qozog'istonimizda. Bizga hamma mumkinchiligimiz bor. Biroq meni ismim mishkitam shu bir mavzu, ismim tushib qoldi. Men shuni deb baqaychi deb chiqdim. 97-yillar, endi mening o'zimning yoshlik chog'larim, yezda o'tkazgan vaqtlarim baribir kichkina bir isg'aroq, yaxshiroq ko'rindigan o'zimga shaxsan. Sizlarga qanday, balki mening mayli qurdoshlarim shu zamonlardagi yashagan bir yigit qizlar bo'lishi mumkin. Mana bo'ladi endi yezda hech kim o'ylamaysa, hammanim bor. Hozirgi vallahi ochib berib qo'ysang, do'kon kirib bir tal sneakersni yepla qog'oz tashlab yuraydi-ku. Bizning vaqtlarimiz unaqa emas-ku. Agar esinglarda bo'lsa, biz bir tal sneakersni uyda qancha bola bor, ashuni bo'lib yotdik. 4 bola olsa 4ga, 7 bola olsa 7 bo'lib yotdik. Shundaqmi? Bana mınaq bölüp yattık biz. Şunak o. Onun ki yaydıqanımlardan mesela hazır bugünkü zamanda ballarımız mesela akşı berip qo'ysam, fıkırtı chupa-chupsning tür var. İşte segizi var, Coca-Cola demi, birdimini demi, yani birdimini nurg'un. O vaqti bizning vaqtlarimizda ondaq bir nimlar chupa-chups degan bo'lmadi. Biz bir tal petoshok degan bo'ladi. Ot mana, ito o petoshokni biz amatdiq, setib amatdiq uni. Uyda apimiz mundaq bir G'o'razning shakli bor birdim batdi. Asha qatni qaynatdi-da, eritib, asha quyiblar. Kayniga yog'ochni tiqiblar. Kayniga o'g'an asti biragichu yog'ochni tiqib, ashni yeb biz petoshok deb yuraverdik biz. Ot mana. Ashtaq zamonlarda biz hayot kechirdik. Undan keyin ashtaq yoshlik vaqtlarimiz shu zamonlarda o'tdi demoqchiman-da. Undan keyin mana ishchilgan hozir do'kon kirsanglar, xolodilnik necha turli kola, Pepsi, Gorilla, Dizi, Red Bull. Bizning zamonlarimiz undaq bo'lmadi. Biz mana bir soklan ichdik. Yo'q. Mana soklan ichdik. Başı surat çatışmanlar. Undaq soklan ichmadik biz. Yub yedigan bo'ladi bizning vaqtlarimizda. Esinglarda bormi? O mundaq bir kichkina paketikning ichida ash parashok, ash sokning o'zi, uni 3 litrlik banka quyatdik-da, to'kib, men qo'yatdik qog'ozni, uni suv quyatdik. Kichkina ish qo'yib, yana suv quyib, yana kichkina ish, yana suv quyib, yana oxirida suv ketadi, yubini dami qolmadi. Eng qizig'i biz yalatdik, qog'ozni yalatdik-da. Hammamizni tili o'xshash, deysiz, qizil.
Ешіл, серік, апельсин дегенлер астағы. Шұнақ болды ма? Вот, ман. Онан кейін, яны бір азыр бір сок грузинский құдай ма қаталашымсам, натақтари деген бағыл қи. Холодильник нат бағыл, натақтари деген сок. Біздің вақларымыз ұндақ жоқты. Біздің вақларымызды натақтай деген батты. О қанақ дейсалына тақтайның үстіге ей қоған қақ. Вот аш қақыны еп компот қып қайынтып, ашын ішеттік. Вот мана саңа натақтай деген. Натақтари дегенлер болматты вақлады біздің заманларымызда. Вот ман. Ашына заманларды яшылық біз. Оны кейін, оны киімлен деймен азыр неме деген, нәч түрлік киімлі. Ой, бұл, еще подсвет қып кейді ғой. Ас қоңыр болсы, мәй чүт очығарақ, маяқ темный қоңыр болсы керек, аяқ киімлі очық. Ау, көк болса, маяқ очығарақ, маяқ тоже көк болсы керек. Қара, араластырып. А маяқ ешіл ұндақ болма. Біздің вақыларымыз ұндақ подсвет емес даже. Біздің вақыларымызда даже размер болмады бізде. Да. Мен өйді бір тал яңғыз оғыл болсам ма? Алдымда ақылырым бірлер болмасын, маң юған болады, любой киім, мүшкін тақкентан. Айтар, юған киімді жүрі үйретті, қошалы оп біз. Ашсақ кейдік ма? 2 размер, 3 размер юған киеттік біз, обязательно үйден. Мүшкентан біз, жоқлар размер тоқтам, балам дұрыс кәмейді, қана кейдім деген адам болмады ғой бізге башы. Мәйе, маған саңғыла кеткен. Мұнақ киеттік біз, баш киімден башылсақ, мұнақ киеттік. Құлақшы кие аладық қой. Құлақшы киеттік. Астымыз юған көйнек, маяқ трико и туфли киеттік біз. Вот. Мана. Еще біз спокойно мағаттық. Мұндақ. Тек лишний движение жоқ. Туфлеран бірдің бұл кеттімі деп, қарайсан құлақчан түш кетуді. Юған ғой. Размер юған. Спокойно мағаттық біз еще. Еще біз маған киген вақты мұндақ киеттік. Көйнекін апырып, триконы шиттік қаттық. Трикон носкины ішіге, носкины апырып, туфлины ішіге пақтықтық қаттық біз еще. Вот, аштақ заманлады біз аят кәтшілік. Еще шының өзді ма, спокойно мағаттық. Я, мұнда маған туфли түшіп қалды, онақ маған амайса, шалақ ау туфлерін башы. Бір пақтыны ешіплі ішке бөліп тұққатсам, бәрім шалақ олады деп бізге башы. Вот, мана ашындақ заманлады біз аят кәтшілік. Мана мұш күнге еттік. Әнде, о ақлада, мен есімді бар нәпірей, біздің өйді, мен өзім чонжының көй. Да, Үйғыр район чонжы. Чонжыда біздің таң мұнақ ататты. Яз пәсілі, біздің өй кірген вақтыда, мұнақ еді, әмінлады болған бұш керек, мұнақ радио болады. Мұнақ радио болады. Башта бұған ма әмінлады? Шынма таң ататты, мұны музыка шықатты ғой. Баштақ болады. Онан екен, Үйғырчы чықатты еді. Хаталашмысам, Рахметулла Мәмиров деген. Диктор ақымыз болады рәмәттік. Шынымдан Алытақ программыстың сөздейміз дәтті емоны музык шығатты. Мұшылымда таң атты. Білемсілер? Мұшу өндіке ұйғыршын ақшыла кетәтті, ұйғыға радиодан кетәтті. Бір азлы вақыт олатты. Оның өткен жықынлады аштақ болды ма? Мен оңда шақсан аштақ болды. Ұйғыршыла түгеді ғой. Шын мен радионың кәйіні қараттым. Ішчеді кішікіна арауып түстіп отаған адамлар бамкен деп жүрмін. Дапланы түстіп отаған. Бірлер бамкен деп әшінің кәйіні қараттым. Әші қызықаттым кен деп бамын көрінімді деп. Вот аштақ ататты. Ән қызығы оның өген мәлләді дискотека болады ғой, дискотека. Уақытта тоже yazlıq tətil, kanikul. Uyğur çitqatı kanikul. Мәлігеліқи шәйәден баш қызла келетті ғой. Ай, аш қызық дейді ғой бізге. Уже үш болады, шоғанды дүкан меркедетті ғой. Мақыл деп дүкан маяқ тоса, ал горттың келген қыз
шәһәрден келген қызның үйі аяқ болса, бірлерінің үйге келсе, біз мандағалына бараттық қаша дүканға мындақ. Біз үміт ба да, біз әу қызын көр қалмаймын кейін дұрық деп, дауыс кішінен ойшық қосымда қып. Көрemеттік. Просто аңлаттық. Мәмәт Чалла үйге, ашақ Гордың қызда кәпті де. Болды, дискотека баған танышамыз деді. И дискотека башыланды, башыланған уақытыда, уже мұнақлып ароматтық уақытыды біз. Біз үйдік бүтін оқатландадымыз, қывет, антазда бәді. Дискотека беріш үшін біз ойлан сүпіріп, өмір қымған бір нақып, чілнақ жүкететтік қо бір нақып. Сүпеге үйған, сүпеге шыма еғілік кіреттік, бағлақ туған топақ бүтін көтіріп туған әдіп. Тазалай дискотека беріш үшін де бізге оңайләмәсті азыр қоқшаш. Функлы қылды клуб бадың ойна кәлдің деген жоқ дей уақытыда. Вот мана. Шында әмін таза болып өзі. Дада, бер кәсем алам дискотека атсаң. Еще манақ бір моментла олатым мен онда. Таза өтім. Топағын алсын сүпіреттім. Берке. Вақыты кет барды. Болды, кейін кәпті бағын әдетті. Her subotu da oldu. Böyle yaptı kütsel diskoteken. Böyle yaptı. Her subot. Tolk subotu da oldu. Fakat subotu da. Amal yokluk. Amdak peçki tazaydıgan tömür okum da. Aslında mındık emez. Namort mındık. Bir şıngı çang. Evet Mati. Ben uydu hoyuldam da. Tınşa oturadım. Diskoteki başlandı. Bırak başlangını ben onun akşından bilettim. Он ақша еще мынақ yazды шамал болды ғой, шамал біле бір кеп бір кетеді, мынақ шығатты ғой уақытта. Yok, болмады. Онда құсыз ойнамақты ғой, менде сан шпагат отыр қал, бәрі мамай сәлді болды все. Болмады. Шынымен бір әпті күтәттік, мен күтәттім. Кейінгі сұботы келәтті уже. О сұботығы уже, мұнақ оғатлан әмісіні қылып, өрік жылып, мөрдіме, әміріміз батты, әшлан тазап, оғышым әмін қитып, сүпір таза етіп. Уже, беркелемін сан. Бопты, алдың қәпті бамның ғыман, берке. Әтіген кәрей бір ағай, деді. Аман қол деді. Жүйініп тары бір нәқіп, общем, ба киім, аймақта юған киім, аслан киім. Спокойно бараттық. Сеткінің іште, рейтіне қой дискотека. Районның дүм культурының қышы болады біздің. Сеткінің іште де, сеткінің іште кәдімдегі мұнақ кіраттың мұнақ шыққатты уақытыда. Мұш нақшы ойна кетеді қой, ә? Ой, бір деген моды нақшы болған дейді, әймен де. Оның деген мұнақ бір нақшы болады ғой? В небо улетает. Мұнақ ойнатымыз. Тополиный пух, жара июль, ночи такие звездные. Ты пойми, что первый поцелуй. Это еще не любовь, это лишь такой закон борьбы противоположности. Тополиный пух. Немді ауытқан білмейміз біз еді. Чон жүзге бақылағы 0. Орысшыдың. 0 өсімәлігі 0. Мұнақ шыққа вақтыда бәм. Мұның шыққа вақтыда. Мұның түсінеттім бәм вақтыда. Это еще не любовь, это лишь такой закон борьбы противоположности. Мен вообще түсінмәді оқ. Бұны әді түсінсем. Өткізейді әттік бізді жо. Біз бұнақ шыққа вақтыда. Июль дейді ғой. Июль тоғырлық нақшы кәдеттік біз әйдім. Июль тоғырлық нақшы кәдеттік ойна өреттік. Шыны мен бешіді кен ағайынларыма тұрып нақта кететтік өзімізше. Орыса бір қысымна, Пух тәпім нақшы язамды, например. Кен уже чәндік қой тополиный пух кәлдігіне. Еще Исылнат болса, Исылнат бабушка, мұнақшы ойнаттық біз. Забирай меня в Корей, увози за 100 морей и целуй
18 мне уже. Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде. Я ведь взрослая уже. Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня. Бір барды шумна қола кетеді тұғыр. Уже. Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде. 18 мне уже. Забирай меня скорей, увози за 100 морей. Бұл немін ақшады. Целуй деген ол шынаттық біз башыда. Ойнамаймыз оны ақшаға кетедік қызымызша. Кен айта бір. Төмендікен ақша әнде. Қазір мен нем қылай? Мен үшенмей қалдым. Бұл қанақ ұсыл, нем ұсыл болды. Бұл құшылай ешілмәтті. Қазір, мұна ойна кетедік біз. Еші бұныңға біз бағу. Кәдімек тәйірлік қыладық біз. Яңларымызды түріп. Трикон тәгіметтік, потому что уже носки шыдық трико. Тәгіметтік. Rock the microphone, carry on with the freestyler. I got to throw on and go on. You know I got to flow on. Select us on the radio players, cause we're really for ozone. But that's not also hold on. Tight as a rock the mic, right? Oh, excuse me, pardon. That's a synchronizer with the analyzer. Coming vibes the session. Listen, be a less impression. You carry protection, now with ya. Нем ұсыл бұл ваше, ешек оқша жиғынат демені ваше, бізгі неме жоқ еді. Только бірақ бәқат мұның оғыла ойнады, только оғыла. Қызла ойна, қызламда қымайды ғой. Қызланың өздері шу заманлады ойнайдыған, нақ бір нақ сыбатты сізіліп чықатты өздірчі. Отырды бірлер тұралады дейді. Қыламысы мұнда қып тұралады бір. Не мұсылады еткі таңы мәді башы. Оланы не демек жоғы не? Емеқа сіләні ұсыл мұ мана нағын еш керек деген кәп қо. Шынымдан әң немесе қызығы мәм оның неміне күтәттім валісіне. Et o valsin kütke vaxtıda. Çoncun özünün kızları kızamaz öyle. Emek av gördük gelgen kızını izledim. Karanғы ау неме, мынақ жорықла yok vaxtıda. Bir tal лампочкалы мынақ сері қызыл боя қояды ғой. И бір tal беқырайдыған. Бak беқар өтке дәтті. Şu арлық көрі аладық қы біз. Кім қайты тұғынды? Şu арлық көрі аладық біз. Onun için neyim qılıq deydik sana şu? Şəhərdən біздің езімізгі бір қыз кәсе, оны вая іздеп, вай сөйне бақсағылады. Бізде кететтік. Şəhərdən біздің мәлімізге баллағы кәсе, башқа бір баллағы мүшкі ұр кететтік кен әміз жоқты да. Любой мәлімді әштеп қоя, башқа бір әдің кәпті көрді әмәс, еқін мәлдің кәпті дейсім ұр үйтеттік қойшымыз. Ұр үйтеттік қоғанда, ұр үйтетті мен әмәс. Нәдің ұрса өзің араншы. Шумдан вальс ау қыз, да қарыпсан уже енді қайды ғой көрдің келген қыз. О уже надежда жоқ, мен уже бәрім бір үміт бады. О анақ бір немләлі ойнайды делқи. Өзі ездің кәткен, алмыты қайтып шу үнімге, yazлық тәтілге, каникулға, чонжы келген, бой егіз, чырайлық, келішкен бала болды ғой. Оташлабы ойнады. О менің да, конечно, ойнамады. Уақытыды менің түрім мұнақты. Мұның бір вальс ойнайдыған түр ма мұны? Мұның білән лезгин кім ойнығын кәмейді ғой мәсіленге? Не только вальс саған. Түрім уақытыды маштақты, конечно ойнамайды. Тоу, алымжан, күлдір үйтсен ғой. Шөме ағабал білән ойнады, уақытыда неме жоқ қой, қайтын сеткі тәрәп кететтім. Сеткіні қарсан қышыл, саплылықы өзіміздің мәлінің. Сап мен қатамын нақтыр. Еще мәлікі өзіміздікілерін нақы кетеді. Уладың бір үміт бадалықы. Нақы тұру алады о. Қайшы ба сені ойнамайын.
мұны шыққанда мұны вальс ойнады. Мен шу вақтыда ойладым, қарап отыратым ғой. Сеткенімізді қарап отыратым. Бір 10 секунд қосым әш қызда ойнап бақсам, ашық кетсе, шу вақты бері ойнап бақсам, деген бір құдайым ана қалаттым кітан айта өрмейді, армын бір орнын қалған шындақ қып. Шын мен, қарсам апал шық кеткен, мен, депті ағынларым, давай, деді шын мен. Арам бірінен қып бараттым қышығып. Уақытта да білдіғінім, bir söz 3 qitim qaytlayman. Можно. Dedi. Hani bal çıkıt o. Amal yok hani. Bir katırmam da benimle oynadığı, ben de oyunu o skipper oynadı demsem. İki de tuk. Bir yarım metre расстояние. Ana olmayı. Тот звездный свет, но звезду так... Bir kruq болған кен итен кім он деген ғой мен. An көз шықты деді қалды. Ондақында көмген қойшы. Біз чон жыл ұры ерсе қой итін кім өдеп напмен. Ондақында көмген. Ай Алла нем деген группайсыз. Хатеп итіңіз кім одан? Сызылмамсыз мені дейді. Мәсе сызылау отма ғой? Қана оқат дейді. Мәсе сызылау отма да. Аштақ бір күріп беқірап. Итін сорап, 2 күріп беқірап, жылын сорап, 3 күріп беқірап, қайдың келдіғын сорап, әт ұжы көршәлчі давай деп. Ne kadar değdi diye vakti avbal kayıt kırdı koyuşu. O kız benim ben daş oynayıp gidemesi bu oldu o. Şimdi diye rahimsiz deyim de koyu etip avbal kaydını ısıldı o. İşkisi daş oynayıp gidiyor. Ben bir içeri şu üzerine ornum kayıtı setki tarafke. Bana hem rabu atkan bir setka. Ha setki taraf durma. Şunumdan bolda da üy gitettim. Болды деп. O vaxtlarda şu zamanda üzerindeki жүргің ağırsa, bir kızın taşla ketсе, bir demey her qandaq жағдайға өзінің şu vaxtı bir doğrusu batdı, bir naqşısı. Ben o vaxtı bu naqşını qoyattım. Hemimiz qoyduk qanday. Любишь ты Алёшку больше, чем меня, Алёшка, ты вздыхаешь зря, Алёшка, все твои мечты, только о Серёге позабыл. Aşağı özüm stratejik gidettim ben. Başka vallahi okşaş. O keyin oje bir günler ötüp, ondan olup, şunu ben dedim, o bir tal kız emas ko, özümüzden biz koyatın da, o bir tal kız emas ko boldu. Kız gen jık, onu melen qarsan, yakın qoşunların qarsan, o bu dep, mayatkiler qara. Dep özüm biz koyatın da, boldular, 10 tayla onu dep, şunda mına şıqon koyattık. Onu hemimiz koyattık onu. Забудь его, забудь, уйдет любовь как дым. Ведь у него в мечтах не ты. Вот mana maşındaq naqşlar bilen, maşındaq kiyimler bilen, maşındaq bir acayip bir zamanlarda bizni eyip çıqqan, mana bu şu zamanға yetkizgen birinci Allah'a şükri, onun ki ata-anamızga çeksiz rahmet. Oy rahmet. Rahmet. Hadi hazır oysunlar mümkün. Uyguç naqşlan müşk bolmağanı dep. Uyguç naqşlan boldu. 97 dedim, primern bir 2005-lergacha dedim ғой men. 97 endi bir dervişler topu battı bizde. Vot aslan naqşlar oynattık biz. Yaşlıq topu battı. Vot aslan naqşlar oynattık biz. Onun keyin yan bir naqşı battı bir. Uygurç naqşlar. Nurgun te vaqtlarda olağım oynattık. Yani olan bir azı köz tutsak, yaşlıq vaqtlar toğruluq, ballıq çağlar toğruluq etsaq, yaman nurgun yeydiğanim, iştiğanim, kiydiğanim, oynaydiğanim, yaman nurgun ulan yani keyin konsert oturma. Bugün konsertimiz Eko adamda. 10 yıllık üyeliğimizge hoş geldinizler meymanlar. Bunun büyük kımına maşındaq keyfiyatlarına oturaydık. Sizlerge yaxşı keyfiyat tilaymiz. Mana öydün şundaq yaxşı keyfiyat bilen bir nim настроение, şundaq bir nim bilen çıqıp sizler de. Hazır maşındaq çıqqandan yaxşı mana akamızla hadimiz meselen qol tutuşup katıq dep balları neymandыңlar apa dada dese biz konsert qılmandıq degen yaxşı go. He? Qoşunlar kirip bolsum dadаңlar apam ne ket etsi konsert ketdi degen yaxşı go. Qoşunlar kirip apamlar dadang ne ket etsi piv içilgan ket etsi degen qarğandan apım beri. Meslenge deymen meslenge. Maşındaq konsertde yani yüz görüşküçe
aman esen, sağ salamet olaylı. Rahmet! Gözüm senin yollarında menin süygünüm. Şunca jürüp vədi berip kettim o cinim. Gözüm senin yollarında menin süygünüm. Şunca jürüp vədi berip kettim o cinim. Gönlüm menin senin bilen aziz mihriban. Yürüdüğümde hayatımda kaldın bu canan. Birleşken günümüzde suygen bu canan. Emlik ettin sen benimdin aziz mihriban. Əsləş qalbi kətdi bəxi mühabbetimdi. Gönlüm menen seni bilen aziz mihriban. Yürüdüğümde hayatımda kaldın bu canan. Birleşken günümüzde suygen bu canan. Emlik ettin sen benimdin aziz mihriban. Kızlar kızla açıl Kökürdü köygenli Mucu valla kaynaydı Bilmemdikin söygenli Kızlar otur kızla açıl Güldürdü köygenli Mucu valla kaynaydı Bilmemdikin söygenli Kızlar kızla şok kızla Yürekleri ot kızla Şigitlerge yıkılgan Karaşları yok kızıla Kızla kızıla şok kızıla Yürekleri yok kızıla Şigitlerge yıkılgan Karaşları yok kızıla Kızla gülü gülşenden Dışı gitle bulbuli Karamısa şok kızıca Bana yoktur gülgülü Kızla gülü gülşenden Dışı gitle bulbuli Karamısa şok kızıca Bana yoktur gülgülü Kızla kızıla şok kızıla Yürekleri yok kızıla Şigitlerge yıkılgan Karaşları yok kızıla Kızla kızıla şok kızıla Yürekleri yok kızıla Şigitlerge yıkılgan Karaşları yok kızıla Tomar Tope. Hem de Trik Namayan'da bizdeki ustazlarımız legendarna gruppa Yoltuz. Çaba.
Birinchidan kelganinglarga rahmat, hurmatli Akila, Yulduz to'pi endi haqiqatan bularning naqshlari bizga mashhad o'tgan har bir insonga o'zining yaxshi chaqlarini esga soldi degan umidlarni qilamiz. Akalarimiz uslanyotgan akalarimiz ko'zlaridan yoshlar yiqib turib o'ynayotdi bugun. Rahmat sizlarga cho'ng bir tashakkurlarni bildiramiz. Asli bu mana Tumar to'pi bularning balları. Ras. Mana shunda urug' kishilardan oshna yuqon bolalar tug'ildi mana. Rahmat. Xush kelibsizlar bugun bizning yerimizga. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, hurmatli do'stlar. Действительно, bugun shuncha xush olyapmiz. 10 yillik yubileylar muborak bo'lsin Artur Production'ning. Hammanglar salomatlik tilayman. Yubileylar qo'shilaversin. Biz boshdan mehmon kelaveraylik. Rahmat. Bizdan doim sahnada kutamiz. Biz endi bizdagi programmamiz naydi shundoq bir ajoyib bugungi tayyorligimiz. Men senga aytib qo'yay, misolga Zaryavostok bilan shu Dvorец Respublikacha qancha kilometr? Bir 6-7 kilometr bo'ladi oralig'i. Cho'nji bilan Olmuta 250. Yerkat bilan Olmuta 300 da mümkün. Ama Qozog'iston davlatining jiroq yerlarida deyapman endi. Biz uchun jiroq joylashgan yerlarni. Endi bugun bizning mehmonga eng jiroq yerdan kelgan mehmonimiz bor. 10.500 kilometr yerdan kelgan mehmonimiz bor. Materikdan kelgan mehmonimiz bor. Avstraliyadan kelgan mehmonimiz bor, hurmatli aziz tomoshabinlar. Qani undaq bo'lsa, qizg'in chavoqlar bilan qarshi olamiz. Yag'ran akşam 10 konsertida bugun mehmonda Intizor Ilhom. Şirin, şunçilik tabi Sügüyan yatıp bugün Dilleri iştimiz tapar vizar Men gül bulup senki bahar Her günümüz ötti hoşan Sen intizar, men intizar Bizga vasalla chaq-chaq G'am qayg'ular yiroq Yana dilimda gulxan bo'lib Bu shirin nitpiroq Daryo bo'lib oqaman Dunyo bo'lib yonaman Sangla hamroh bo'lib o'taman yor Daryo bo'lib oqaman Dunyo bo'lib yonaman Sangla hamroh Bulup ötemen yar Bitse günüm yine sen bilen daim Hayat bana şunca güzel Sevgi için soksun bu yürek Sen bana bitken güzel Barımını al verey sana Yanımda kal kadrim için Takdir seni verdi bana Cinim pida baxtım için Bizga vasalla chaq-chaq Hem qayg'ular yiroq Yana dilimda gulxan bo'lib Bu shirin nitpiroq Daryo bo'lib oqaman Dunyo bo'lib yonaman Sangla hamroh bo'lib o'taman yor Daryo bo'lib oqaman Dunyo bo'lib yonaman Sangla hamroh bo'lib o'taman yor Daryo bo'lib oqaman Dunyo bo'lib
Azaka, meni xoşal qatqan narsa ba. O bolsa muşo bizning Uyg'ur san'atkorlarining arasıga kündün kunga yangi qizlarimiz qo'shilib atıdı. Дұрыс десе, әрбір концертта бізге қап-қырлы шу жігітлер шығатты. Бүгін біз шында бір құрсант болатымыз, біздің қатарымызға жықынан қыз нақшыларымыз қосылып, шында бір әжейіп чырайымызды ичіп атыды бүгінгі концертіміздегі. Нөвет әнді сәхнемізге сілай яқшы көрдіған нақшыларыны өзірініп тыңшайдыған қош Фирузан чақырылды атымыз. Қызғын алқышла болсын, рахмет. Фируза Жалалова, Фируза Якупова. Atışınğa bağınca, atışınğa bağınca, Praydo beş kerem bağı, Praydo beş kerem bağı. Həcəb bu yaman ikən, həcəb bu yaman ikən, köyə kotının dağı, köyə kotının dağı. Ay gülayim, ah gülayim, yüreğim köyüdü dayım, qanda qılımız ayım. Nege barmes yarim. Atışınğa bağınca, atışınğa bağınca, Praydo beş kirim bağı, Praydo beş kirim bağı. Həcəb bu yaman ikən, həcəb bu yaman ikən, köyə qotunun dağı, köyə qotunun dağı. Ha gülayim, ha gülayim, yüreğim köyü dodayım, kana kılımız gülayim. Nege var mezayim. Ay, senem ana senem ben, senem baba kimden ben? Atışın bazarı da cilim var, talavağa yarım sen. Oy, talap sevgen yarım sen. Erixtiki laysoni, külge başlaman yarım. Akıl kuşunuz bolsa yar, ey meni taşlaman yarım. Akıl kuşunuz bolsa yar, ey meni taşlaman yarım. Kesen ketiver yarım, kesenime pervayim. Bu cinim aman bulsa, daha da yana kelisen yarım. Bu cinim aman bulsa, daha da yana kelisen yarım. Yarım gitti ben deyduyay, meket gelip koymayım ben. Yarım gitti ben deyduyay, meket gelip koymayım ben. Yollara suntadım, daha da kız gelip koymayım ben. Yollara suntadım, daha da kız gelip koymayım ben. Ay yeter. Gülbeyğimni gülü sana, çinişqimni bili sana. Gülbeyğimni gülü sana, çinişqimni bili sana. Gözlerimiz uçurarsa, yarası dökülür sana. Gözlerimiz uçurarsa, yarası dökülür sana. Çıraylı gülüm, gülüm şekerim. Çıraylı gülüm ah, gülüm şekerim. Oturumda kuyadu bağım ciğerim. Oturumda kuyadu bağım ciğerim. Bağları da sarhıl gül, sarhılıge men layık. Bağları da sarhıl gül, sarhılıge men layık. Bu cahan
Rahmet, endi juqurda men dedim 10.500 kilometrden keldi deb. Yana bir mehmonimiz bor. Norvegiyadan kelgan mehmonimiz bor, hurmatli tomoshabinlar. Mo'minjon Rahmatjon, chavaqlab olsin. Yar kiremsiz bağırayım, sizni izlep tapayım, sizni izlep tapalmasam yüreğimni yarayım. Birlik tuttum qamakta, qızıl gülni yem qilib. Birlik tuttum qamakta, qızıl gülni yem qilib. Qachongacha o'tasiz yuragimni nam qilib. Qachongacha o'tasiz voy yuragimni nam qilib. Yar kelamsiz boraymu, sizni izlab topaymu. Sizni izlab topolmasam yuragimni yaraymu. Yar kelamsiz boraymu, sizni izlab topaymu. Sizni izlab topolmasam yuragimni yaraymu. Men xotenge bağanda topa yağar asmandan. Men xotenge bağanda topa yağar asmandan. Sizde güzelli ben yar tepilmaydı cahandan. Sizde güzelli ben yar tepilmaydı cahandan. Yar kelamsiz boraymu, sizni izlep tapaymu. Sizni izlep tapalmasam yuragimni yaraymu. Yar kelamsiz boraymu, sizni izlep tapaymu. Sizni izlep tapalmasam yuragimni yaraymu. Həcib tatlıq oxşaydı, bidi bilen aş etsen. Həcib tatlıq oxşaydı, bidi bilen aş etsen. Keçirmeymen yarımni, dertlerim gider etsen. Keçirmeymen yarımni, vay dertlerim gider etsen. Yar kelamsiz boraymu, sizni izlep tapaymu. Sizni izlep tapalmasam yuragimni yaraymu. Yar kelamsiz boraymu, sizni izlep tapaymu. Sizni izlep tapalmasam yuragimni yaraymu. Yuragimni yaraymu. Mo'minjon qarindishimiz, rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar aziz Qozog'iston diyoridagi mening tuqqanlarim, qarindoshlarim, Norvegiyadagi aziz mehmonlardan, mashrab ahlidan, butun urug' tuqqanlardan sizlarga salom. Kep. Lekin mushu Yangiran akşamının 10. bir toy bayrami mübarek olsun. Bizdek bir adli bir adamның muştaq güzel insanlarның işçiге çağırıp ekip muştaq fırsat iyi qananlarga Artur aka sizlarga köptün köp rahmat etaman. Hammalarga rahmat.
мама ереметлік тасап кеткен, аманет қып кеткен. 3 оғылым ба. О мамай ақырық вақтылы да пат-пат түшім кірдіған қалды. Сегініп қап мән оныма. Оны сегініп қалған вақты да яғылығы. Әшім пұрап қойма. Қайтық бұрамдықтан. Құрт бұрамдықтан. Қайта бермастақ пұрап сегінішімді бесіп алмай қарағын. Мамай рәмәттік тасап кеткен. Ау, чоң ішкі оғылымдың әнсірмеймін. Бұны кішігін әнсіреттім. Әнді азыр бұны әнсірмәс олдым. Она қоғын мән күрәш баламны өлеп алдым. Ой, чырайлық тойлан қылдық, маштақ тойлан қылдық. Ақылыр жарантып тойлан қып еді. Тазымдан тойлан алды. Мұны келін демеймі. Қызым, алтын қызым, ой, менді сөл кетеді. Ой, дада чайыңызды іштіңіз, мұны ысық деймейлің. Дада чай іштіңіз мұ? Дада мен чай қойдым мұ? Чай ішпелі газға мен ыстық кіркеттім айқа. Біздірей, ой, Başlaq mı? Otımda kırıp suyumda çıkıdı. Oy, üzem kömeğe kalmayın da. O meyli o. Mon iştahlarına hazırlık giydim kızım bol deyip hak kız. Bunu köynekine akşam züppediniz kiyo aldım hazırla desem. Dada ben kırışı aydavat ben ekilin üstünüz kırışı bitey dada. Nüşküne oturursunuz siz. Bana maçtak. Vay kız olsa maçtak olsa bana gelin. Oo, o meyli o. O meyli. Buna koşunlarının gelinleri, kızları etken durup kalnımda diz oturdu o. Meni kızımı da kımaydı o. Meni kızım beş parmak saldı da. Vız. Hey küreş, kol koyul kettiğin, inim kormava tutun yerim am çaşkan. Kızım fitness kıvamaydı, mana fitness. Oy. Bırak no degen yer var. Kızım mınak küreş mınak kaldı. Bu küreçi bu küreş. 3 kişi 11 12 kişi kılaydı bu. Hep dolu. Küreş. Oldu da. Çıkayım bak. Ne oldu dada? O tazı vakırdın o adamın ensürü. Ne kaldı? Gelgine. Teşlik tu? Teşlik. Sen şu vakti de şu Halid'in kızını demiş ki amadın iyi ha? Dada, tava kızı kese. Bomaydı dedin onu. Ben bomaydı dedim. Halid'in kızı bomaydı dedim. Onun ondaki insan ama. Patikül adamın kızını alaysam. Ya bomaydı balam. Bomaydı. Bunu Xelçem adamın kızını alaysam. Oma bomaydı dedim. Özün dedin bomaydı dedim. Koy o Halid'le bomaydı adamda. Ulan ben öz vakti dedim kalan. Neyse? Ulan ben yaxşı neyme o deyme. Yaxşı neyme de. Ben arlaşkan olam de. Mana degen adı. Mücaz çatak adamla ola bulmaydı adamla. Katte bulmaydı ola. Buldu. Özün dedin ki dada. Bu av bulmaydı, bu bulmaydı degen ki ahmet. Nime sen şu vakti bunu men kızım yakma atamda? Kim o? Degen kuatı da tamaklarını emiş pişirdi. Nime sen yakma atamda şu vakti da? Dava. Sen ko, mişk anamdın, bunun namdın da. Ya kızım sana yakma atımdı. O kadın amisi kotudu kırdı pak kızamdım sen yakım. Buldu da. Senin hizmetinin kıpası buldu emez mi? Toktağına. Ne buldu? Çoğun akan telefon kıldın mı? Çoğun akam telefon kıldım. Erken bayı tamakçı atkaş telefon kıldım. Ensirme dedi fikam.
Құдайым бұрса етіп келме деді, үлгіріп келме деді ғой дада. Şu. Azatçı, küçük geldi mi? Rас, аздакам таңғы келді, әткен келді. Geldi mi? Әткен келді, ятыды, дәме атыды, құла атыды ғой дейме? Дәме атады айтар. Erken anak depti, azat mınak depti, kreş mevcurdu. Ha? He, boldu. Sen üzan çay içip ses çoğuttun değil mi? Koyda karmadın mı? Dada hazır, ben yenitek çay içtim ғой. Az kara etme buldu üzem. Oradan kaydık gelme, mayak karaysa. Buldu üzem. Tokta, ben üzem. Oy, az, sen kullanmayı çağırdı. Akşam tukkan koyu yok. Koy tuktu mu ne dada? Koy yayım. Eşini bilmeydim. Oldu mu özlem karayım? Boldu mu özlem kara etet mi kandı? Mesela meylen tazalap değil mi kadar? Ha meyle dada, ondaqs meydik içkem. Musor pusurlan. Hazır abi. Tutuduğun olsa titip tasaydı sen. Meylik içkem besip duruydu. Hazır meylen, karayım, ahleden kararayım meylen. Makul. Bakız kılmanın için. Bayale kim tamaklan çekip taşla ötürüyü? Kres! Benim adam kokusu ne? Ne kokusu sen ha? Oynap atma benim kokutma. Kör atmasam, olarım tazlayıp da atma. Körüp atma oynatkan. Bilemse bugün mümkün. Çattığın yoksa olsan mümkün bugün. Mümkün. Понедельник. Aha sen bugün понедельник. Bugün dadımızın tuğlan günü. Tova. Ya çoğatın dadamның tuğlan günü geldiğini bilmeyim ki. Bilme. Ne boptu? Almadın aklarımız kevatıdı. Үйде іштім қамыды, продукт қамыды. Сен çattığın yoksa o. Tova ne kıldıysan ne boptu önde? Dadam ne dedi? Kim depti? Dadam ne dedi? Hiç kandak tayarlık kerek emez. İçtimalık kerek emez dedi o. Dadımız deli verdi. Dadımız deli verdi. Canama? Dadımız demek gün 80 kağıt hayatına kalmasın ki. Kılımız. Yoğan koyunu soy. Simiz koyunu soy. Oğan çubuğu bağlı biteyim o. Kettim ben hida kullanır dokunuğa. Yütü produkt yok hemen akılsım gerek. Neyme harbi? Onu kıl bunu kıl da bakır elbir. Basan bamasa produktanға. Özden bilmek kaç koyun soyma. Kız ku değil mi? Meylen tazlayı değil mi aldı bile? O toğu ağı kep vakırap, bunu kep vakırap. Ne mi kıldaydı bana? Her biri. Produktu var. Yoğan koy soyda koydu bana dıkı. Özden bilmem orğun soymam mı, yoğunu soymam mı? Alca çolda da. Kükesaka. Benim. Küreste öy. Kükesaka benim. Nime her birin vakırap kirip atsalar. Asla kirsen boğam da adam kokutup. Sen kokuk ettin mi? Kokuk etmeyedi жүргім çıktı. Жүргім дедің ма? Sen ne kokutsa sen? Ne kokutma, oynap atma. Ol tazlap atma, köm atamsa. Özен тазалап атамса? Özен boğanda kichkem tayyorlik qo'yadi atma. Nima tayyorlik qilsa? Anlamadın mı nima? Yo'q. Amcan çoğdadım. Alcan çoğdadım. Yaxshi adam deydi, yaxshi adam. Kim ahmoqlab o'tdi meni? Mana balsiz o'g'im tushib ketdi. Alcan çoğdadım. Yaxshi adam deydi, yaxshi adam. Bugun birinchi kun yaxshi adam o'lib ketdi, qandaqmi qilaman? Alcan çoğdadım. Bekole. Nima bo'lib qolding ha? Nimaga tayyorlik qilasizlar? So'rsan oldi bilan. 3 bilan 7 tayyorlik qilayotgan bor yo'q. Jamoat, Allohga qahramon aka. Qahramon aka. Bekole. Nima yig'lavasa bekatbek ha? Nimaga tayyorlik qilasizlar deb so'radi otma men sana. 3 bilan 7 tayyorlik qilsa qo'shuv. Hap buni, Yubileyga tayyorlik qilyapmiz biz. Yubiley. Qo'rqam, jamoat. Odam bo'lsa 3 bilan 7 o'tkazsa bo'lsa yubiley deydi, yubiley. Qandaqmi qilaman? Qilashda ayol soat 12 ga jamoat. Olib qilinglar. Nima yig'lavasa bekatbek ha? Sen yubiley degan nima ekanligini bilamsan sen o'zing? Yubiley degan u yubiley. Tova, yubiley degan tug'ilgan kun u. Tug'ilgan kun. Mana? Tug'ilgan kun deyapman. Aytib berasa deymamsan. Oz qildi. Amca cho'ntadan. Nima deb bermamasan ha? Shu yubiley degan tug'ilgan kun cho'ntadan 80 kiryapti. Qancha kiryapti? 80 ga. Qancha kiryapti? Tova 80 ga deyman. Amca cho'ntadan 80 kirib ketdimi nima? Nima? 80 kiryapti cho'ntadan. Bekunay, men 80 kirsam seni ip gitmaydi otatdi meni bilan. Tova. Alda qo'yibdi, aldamchi cho'ntadan. Yolg'iz kirib ketdi. Bekunay, nima deyapsan sen ha? Shu yerda cho'ntadan 80 kirib elib, Bekunay qachon keldi deb kutib turamdi ekan shu yoqda. Men 3 kun qayda bo'ldim degina. Rost ko'rinmaysan 3 kun nima bo'lding ha? Olmatada bo'ldim-ku 3 kun, olmatada bo'ldim. Nima deysan? Oxir ketganim ketdingmi? Voy, chiroyli qilib ketsa. Amca cho'ntadan bu surpriz tayyorlamaymiz bu. Surpriz deydi? Tug'an kuniga. Men olmatada ko'rib keldim. Mana kinoda ko'rdim buni men. Tapaqqa qanday narsa u? Amcan cho'ntadan namozga qulayma deb kirib ketdi, oxirgi namoz ekan. Tak. Qulayma deb kirib ketgandilar.
дөңімелді алқаштан әлқамбіле 3 күнін шақырмыз да. Амжа чолдадым, скоштап, жугулені багажға бейш, іштіріп сау айтып, жаңғалын отырға бұрып көмпейтміз. 3 күнге туған күні мұбарак болсын. Това. Сен маштақымы? 80 кірген чолдадағыны жу? Скоштап апырып жаңғалып 3 күн ташылатса, нім бұкеті суақты чолдадың? Қосы жетті. Болмайды омырақ сюрпризлерін, нәдін теп келдің мұны? Күкәшака, мені ямыр талба. Күрәшака, мені ямыр талба. Маштақымы? Алмытыды көдім, алмытыды қылдым. Оны қыз біле оғыл қылы өрді ке. Қыз біле оғыл, бірақ амжа чолдадан бөлі өрді. Не сәне? Амжа чолдадан көзін бағлап әге шығымыз да. Шықта аппақ шарын көптіріміз. Так. Бір шарын ішіге сап, қызыл. Мусырлан салымыз. Мусыр? Бірін ішіге сап, көк мусырлан салымыз да. Амжа чолдада қайсын алса дейміз. Амжа чолдадан, балам ауын еді. Тағып көкіне арды, көк мусырлан чөді. Көк асман. Асман көк у яқшылық. Ұзақ әшейсе чоңдада дейміз. Қандақ? Болды ке бана, яқшы ке, молодец. Ямырда шарқи қалды ғой. Так. Тағылық қылымыз, қызыл. О қан, 3 күн қапты. Мұным да оты де мұны, Yok mu aslında başka senin orada? Болмайды мұны, нәді бір түйіп алды мұндақ нәрсен. 3 күн қапты деп. Күрәшәке сәт тәйіпті. Мен амжа чоңдадан ғой подарка келдім ғой, ұмытыдым, подарка. Моса дегені подарка келдім чоңдадан қады. Мен көдім деме чоңдадан. Давай мен аз қойлады, ақы қарап бақай. Чоңдадан. Мені құшырсам бұйықты. Кепелегіде тұрыңның бұл кеткен тұрың. Не бұл кетті мені тұрым. Сәнің құшырсам бұйықты. Мен сені іздеп кірдім қойды. Жүт кеттің ғой сен. Ота. Алмытыды болдым ғой мәді. Ақыр кеттім. Ақыр кеттім ғой. Алмытыны мен Неме қылаба беконай Алматыда. Мен аңла келдім ғой. Ой. Неме аңла келдім. Алматыны іші сап, Қытайна машинасы кетіпті. Қайды? Не машина ке, қана машина ке? Итлер ма? Том ям. Ашлан фу. Оста қатылады екен. Дейсені, беконай кеттім мен болды. Тамақ етші керек. Сен аңылдың мұ? Аңылдың мұны мәді әперем. Аңылдым беконай, аңылдым. Ылқи ғибет деген WhatsApp группа бар ғой. Әшін ады мен оғы мән беконайның болдың. Кеттім мен тамақ етшім керек, вақтым жоқ мені беконай. Жүгірішінің сәтлігін айты. Амжа жолдадан подаркам бағу, подаркам. Подаркам, амжа жолдадан. Ой, бола, өзірче. Үнмәні қылып бәйтер. Бұда бұра болшы әз үлгіремей отырсылы. Қызық. Бірімден қатыдым аяқты тәйірлік қып. Бүге мен туғылан күнім. 80 кіріп отым. Мұшынудың 5 жыл бұрын 75 кірге вақты да. Балдарым, ай, туған күн оны кафейді қып берелі, кафейді адап. Онмысам, онмай, 200 адам шақырып еліп. Мәйлі дедім, яқ демедім. 200 адамның 10-ны тонымай, 190 тонымай. Ау кеп сөйді, мұны кеп сөйді, тұлқотыла кеп сөйді. Яқ демедім, тұрпәдім. Соғылырны мәді. Мақұл дедім, тұрпәдім. Арақсыз қылмыз деді. Әлбәтте арақсыз қылса. Дедім, той башланға вақтыда әміз төптіз кірді. Той түккенді екен әміз төптіз шықеді. Қоя дедім, мадақың, керек әміз болды. 80 кірге вақтыда, яны қып берейлі дедім. Қысаң, мұна өз ара балырымды әлімді отырайлы, бір қойыны сойсан да, оның екен болды, mesela ödül oturmuz deydi. Hemen özüm pişirme dedi. Kızım. Bunun hemisi yani benim altın kızımın inisiyativisi. Oh, bana. Kızımın oyu. Hemisi şu kızım biçer kızım uyuşturup atdı. Ama onun küre olsa tek. Küre. Ne oldu dada? Ne oldu? Ne kırılıp? Hayır kırıp ketken. Ne oldu? Koy soyadı mı? Koy soyadı mı? Ne oldu? Onunla koy soyadı adamsa ya koyunu sünnet kotakzaydı adamsa. Dada sen koyğına çaqçın. Kolum küçükken bıçak ne bu ki kapma. Öyle. Oye bunu. Kelinin var kelinin. Kızın dedi. Болды, nime? Dada, болды. Kızın. Oya dadamdan 80 yaşlığı. Ben ülgüç produktunu alma. Berip, yoğan koyun soy dedi.
Дұрыс, менің қызым деген алтын қызым. Şu aş yuğan koyun soyup hazır bir taraf kıytaydı da. Болды. Ha teskıhtı болды. Ha. Акаң телефон қолдана ма? Кәмді ма? Ya hazır bunu koyun soyup bir taraf kıytay, ratlab ütay. Onun kemir zoyық bak ya da. Maqıl mı? Bolam da. Erkan акаң телефон қыл. Мақұл. Ha, koylan soyup bir taraf kıytay ya aka. Ба. Ya tutak koyun. Бұның нем болды bu? Әр жылы бірінші болып тәбіркілетті. Чоң оғылым. Әмәйлі, ішлер шығып қалғанды. Азыр кеп қала, болмыс телефон қып қала. Amca çantada. Oynamsa. Нем ол? Пайсуй. Өй! Бақатайды. Бақадай ғымыны. Бақанайды. Бекада қадайды. Бақалайды, бақанам. Бақалайды, бақалақ. Манақайды. Әне. Uy. Üzem malısı uy bu. Uy. Tuğan günü mübarek olsun. Bana bir gün yeni yılda yeni ay. Gönlümüzde koçallık. Amca tuğan günü mübarek olsun çoğu adamdan. Uy. Rahmet. Gel otur. Amin. Hey bala. Oku atamsa? Oku atamsa demse? Oku atamsa емес, oku atamsa dedim, oku atamsa. Sen okumamsa sen çoğun amca çoğu da. Bu adam dedi amcan çoğudan ketken ki sen okuysa der. Maqul boptu. Ya Allah perverdigarım. Doğru bala qazalatın sağlık aysa. Allah akbar qadir. Özanla yaxşı mı çoğunda da? Yaxşı. Özan çok qadak. Ben çoğunda da siyir kettim o. Malades. Ben juda oy körünme kettim oy. Sen izle kettin mi çoğunda da? İzle kettim mi? Çözüşüp kettim öyle yok. Bir gün ayıqini de bana gözlerse qara kettin mi? Qaradım, izledim. Koycığım çıktım yok. Üygüm kirmedin ya. Amca çoğunda da. Meyli o. Sen aldın mı, almadın mı? Mahmutlu mu? Anıldım. Meyli o sen. Onu aldın mı diyorum meldikini. Oldu. Zahidem mi? Dükkandan keyinde turgan boldu. Anlap oldu. Sen onu aldın mı çoğunda da? Pəxirдің ақоты қандақ бағанды ма алдым. Sen kayın anlap oldun mu? Неме? Әдан еніп әмәдан дейді. O senin kelinin mi? Kelinin? Kızın da. Kelinin? Kızın. Nime? Zınağız. Ustırlaus. Boy uzun kuşbaq ustırlaus. Yani bizim yakastık oldan ustırlaus. Nasıl böyle? Ota. Öküne. Senin koçuda tip çikit basam. İştla taş atmay. Qaqna derezin çaqmay. Bağ tarafı kontam bağı. Kontam. Başını keyini götürdü kızın. Kim? Kelinin. Yenip. Nime o? Ne qılım? Стакан мороженого. Qo'rqitib o'tding ha? İxkito, meyler İxkito. Mındamda man bir ay demedi. Asker ketdi. Balde. Adam skitna maroz yegandu. O'tag'in. Men amca sana padarga geldim, padarga. Көз ұшым. Bo'pti. Көз ұш. Түш кетті ғой мұны. Bo'pti. Amca çoğunda mana. Sana padarga geldim, Almut'dan. Mana. Amca çoğundadan da kettim. Onu ne? Ilqı mən bəgən 500 tenge aldın mı? Özəmlik ekip. Sen bəgən 500 tenge şu gün ultu gidiyor çoğunda da. Nənin artısı aldın? Bu Almut'da men disa takam oynattı ғой. Ne? Men onu yoğun dukanlığa bir dukanға badық. Yoğun televizor bakya қызыл көк ендіке. Ақчы салды да. Mana bir kızıl yenim tuğan bir ur dedi, urdum tak. Oqçılan bə dediğine amca çoğunda da. Qaşıldık, yani saldı ekin bəmi de bırak. Yani berem gidip bəmi de. Toqtay. Qıma oyundun mu? Ne? Qıma oyundun mu? Mına aqçı sepinaq ne uçtun mu? Bəmeydi o. O aldı faqat aldı. Etin qarmamsa qıma dep durdu. Bilsa takam qıl dedi ғой маңа. Şunca ақшын әшек апырып yok қойдыкен оны қара. Оны яйынғамына пайдалақ бірдің қысаңмамды. Қана оқымайды қамала үйсен. Ренжі қалды. Бақонайны дейді. Бақонайны дейді. Бақонайны. Ала қойдым. Амca çoğunda alda қойдым. Ала десе. Оны яқшы кәпсе бірақ мана. Мұшын алдым ғой амca çoğundadan бады. Ой, шында омдан ке. Тоқтап бұл. Не қысаң? Бұл янды кен ғой. Yandı ken bu.
Үйде yanıma atat değil mi? Мына қысам үшеді екен мына. Тоқта. Бұл мәңгіне қойып, мына яндырып қойма мына. Кетсін мына отырып, мына яндырып отырмаймын мына. Оны өткен мына мына маяқла қартып. Мұнда қып өшір қойма қара, янып қойма. Мына қып яндырма. Мына қып өшір. Altı çodada. Bunu kızlarınki bana. Ben yazıp bana. Bu kızlarınki amcan çodadan ben bulmaydı da yüz koydu bana. Ben sana başını verme hazır mesela. Başını verme mesela. Yaşına geldin bu çodada. Onun kız oğul degen bolmaydı. Göz hocam. Amca çodada göz hocam. Vay. Onu can sana. Bir, iki, amca çodada. Çodada. Amca çodada. Oldu mu? Yak çodada. Yak gözünü açma. Gözünü açma. Бек онай көчіміздің маштақ бір балсы бұл. Яма қызық. Маштақ кіріп көңілін көтеріп шығып кетті әйтеуір параң қып. Мен ондай тақы-тұқы сөзлеп бірінен, жоқ бірінен. Деп қой. Бопты. Намаз уақытым болып қалды ғой деймі, Мен намаз уақытым болып қапты. Мен кіріп тәртімін олай. Намазымды оқып шыққай. Мұны кірәнім қотыды. Ей, кірә! Ей, қой сой атамса, төгі сой атып, не қотсан өй, Ей, күре. Ей, он, маяқным қал. Алло. Әркін ака? Қанақ саяқшы ма? Яқшы біз. Қайда сен? Абдурсулла үйде? Тоғы ака. Мен дадамның туғылан күн болатса, Абдурсулай немкі жүрсе? Немісі ұят, ака, немісі ұят. Немеге қижалет болса? Сән деген бізнекі ғой, ака? Ака, hazır мен меймалла келді, дадамның 80 яшылығы бүгін күрәшілі қой сойу атыды. Дадам сорап, акаңла қиынсың деп жауап бермемесін. Ака, садхан кете, акам. Дадам o işlerini, o problemlerini bilmeydi o. Akam тұрып деді. Енді ака, бірінің қысаң? Мақұл. Ака? Ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ака, не болдың? Настроение жоқ қой. Акамға телефон қысам, кеп атамды екен десем, Абдурсулай деменді мәнді. Қошынымыз ба? Кірмемді әңгімеге. Ұят, хижалет дейді. Немегі хижалет өзінің ұйығы мұны? Күрәш. Сен әркін акамның бір ішлерінің ұшыны білсең, бір ұшыларын білмейсің. Енді ака, итмайсылан ғой, итмайсылан ғой маған. Акам азыр бәк қиыныл атыды, күрәш. Не сәне? Әші ағинсіне шықы ама дедім. Шunu білән, ака, o ағинағын шықы амығын десем, яқ, o айылысы білән қиыныл кетті, семьясыны өйдікілерін бақамай өйтті деп, ақырды нем қылды, күрәш? Заводны yok қылды. Несene? Апырып казино оқытықты. Нұрғын қәрізләгі тұқытып, апырып мұны телефонды ойнайдыған бір қымақтықты. Бечар акам азырғы азарт ойланы, казиноланы кәткі қойды. Мұны телефондық ойланы ойнамайды. Бірақ акам Нұрғын қәріз кіріп кетті. Нұрғын қәріз кіріп кетті. Мұндақ бұл кеткен, мұн жағдай мұншелік бұл кеткен деймедің лағы маң ака. Күрәш, дадамғы аңлап қамысын, әркін акам ұш еқін семьясы біләмей қолды. Бечар акам қәрізлердің қана құтылышыны білмей, яқақның алдығы шыққамай, хижалет болып, бечар акам, әркін акам, өзігі қол самақшы болды, күрәш. Өзіге қол самақшы болды, акам. Ака? Ака, немді олса сәне? Өзіге өзі қол сақшымыз қарап тұрмыз ма, маштақ бір ярдам қымаймыз ма әнде? Ассаламу алейкум, дада. Ассаламу алейкум. Қанақ олың, дада, яқшы ма? Туғылан күнің мүбарек olsun, дада. Біздің бәқтімізге, біздің тәлейімізге uzun ömürlen sürpegin dada. Küre. O dada. Sen qanağa demeysen ha? Bu qaldı dada. Akamı da hava düşüp qaldı edip mağını müşke etmedin küre.
Sen benim kışımda 360 gün benim kışımda küreş. Hiç sen bulamdın. Sen sen. Sen 360 gün akanın kışıdı o. Ben sizlerge yatma. Adamı da hop kaldı deyip hiç sen bulamdın bana. Azat. Seni ensir misin dedik kudada. Yaman mayap ketipsizler beni. Mandaqda. Qayerden hata kettim? Kimning aldıdan to'g'ri o'tdim? Mamayning necha kun qatoriga tushim kirgin bekor emas ekanda. Esma nim demoqchi bo'ldi-ekan desam, qandaq ishlar yuz beribdi ekanda. Hep. Dada. Dada. Akam. Aka. Dada. Dada, assalomu alaykum. Dada, tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Dada, xappam qilaman ha. Men bugun ishlar bilan bo'lib, sangzadi, telefonmi qilamdim. Dada, o'zing yaxshimi? Yaxshi. O'zing yaxshimi? Men yaxshi, dada. Men yaxshi, shukr. Ayil baljaqan yaxshimi? Yaxshi, hozir keldi balam. Vallahi keldi hozir. İşlerini tükettin mi? İşlerimni hozir hammasini dada bitirib, mana keldim. Hem işlerimni bitirib keldim dada, ulgurib keldim. Anladım. İşlerini tüketdi. Özümü tüketse. Biz ana rahmet işkimiz için seni oğul bala haqiqiy erkek terbiyeldik deb qaptimiz. Senin qizigan shumunimi? Bizga degan rahmating shumi? Seni o'qitib, ishlar kirgizsak, ba topgan pulingning hammasini qima o'ynab yo'q qilib bo'psan, qushtirib bo'psan. Qimani-chu, hech kim yengamagan. Şuna atıp olurumuz onu kıma deyip koyup ki. Kıma kancımı aileni veyran kıldı. Kancımı kız juganlarını tul, perzentlerini jıtım. Bizdeki ata-analarını bolsa, yüreklerini julup, tiriklik kümmü etti. Kıma. Bu vaziyetten çıkımen dep, özü bu dünyadan yok kalaçı tek. Anlasam sen, üzengi kol salma dep settik. Sizler makul boptu ketesizler. Kariyerini astı kırıp yatasızlar. Ayalı balcak anlaç. Perzentler anlaç. Mendek atının közünden yaşamaz. Kanla akmamdık kanla. Sizler oynamağla. Biz pul, mal dünya uçladık dep. Yok. Sizler vicdanınla ne? Arnumusunla ne? Allah özbegen Ahmet Ahmet'inle ustadınla. Ey halkımın esil perzentleri. Ballarım. Sizlerle boşu kıma oynap tip gelgen pulunlağa ip gelgen bir jutum suyunla. Ailenlerin tamıqıdın zəhər bulup ötüdü zəhər. Çünkü o
Haram. Haram. O veyran qığını qığım. Dada, canım dada geçigilem beni. Ay dada geçigilem. Dada ne hemşlerim ne olsayma canım dada geçigilem. Sınav üçün yara aldık bizler. Bu dünyada kim aziz kim xar. Sınav üçün yara aldık bizler. Bu dünyada kim aziz kim xar. Kadirlemey özsek bugünni. Kim biledi et kimler var. Kadirlemey özsek bugünni. Kim biledi et kimler var. Can amanet bizlerin emes. 100 yaşlarını kılsak mı heves. Can amanet bizlerin emes. 100 yaşlarını kılsak mı heves. Dostluğumuz için bizning efsanadır her tillada. Ayrılmazqa qol berdik hayatning bu güzel yolida. Naqshimizning zil sadası yangrıson her bir sahnede. Uyg'ur o'g'li hammamiz yaşaymiz el qalbida. Dostligimiz мәңгүлік болсын. Yaman көз бағадын Рәббім асырсын. Yurtimizda mərikə bolsun. Çıraylik bu dostluğumuz üçmüsün. Dostluğumuz мәңгүлік bolsun. Yaman көz бағадın Рәббім asırsın. Yurtimizda mərikə bolsun. Çıraylik bu dostluğumuz üçmüsün. Senin bilen can dostum yetimiz yüksek menzilge. Hayran bulsun halayı biz etkan bu saz köylerge. Nakşımızın zil sadası yangrıson her bir sahnede. Uygur oğli hammamiz yaşaymiz el qalbida. Dostluğumuz мәңгүлік bolsun. Yaman көz bağladın Rabbim asırsın. Yurtimizda mərikə bolsun. Çıraylik bu dostluğumuz üçmüsün. Dostluğumuz мәңгүлік bolsun. Yaman göz bağladın Rabbim asırsın. Yurtimizda mərikə bolsun. Çıraylik bu dostluğumuz üçmüsün. Dostluğumuz мәңгүлік bolsun. Yaman göz bağladın Rabbim asırsın. Yurtimizda mərikə bolsun.
Çiraylık bu dostluğumuz uçmusun. Dostluğumuz məngülük bulsun. Yaman köz baladın Rabbim astırsın. Yurtimizda merkep olsun. Çiraylık bu dostluğumuz uçmusun. Yurtimizda merkep olsun. Çiraylık bu dostluğumuz uçmusun. Rahmat. Ablekim Tursunov, Shahmurat Bahamov. Bugun kunlikda Ablekim bilan Shahmuratniki bu chiroyli naqshniki so'zning muallifi bizning aramızda oturdu, fırsatdan foydalanib shu ajoyib bir mehmonlarimiz bilan sizlarni tanishtirgimiz kelyapti. O hadimiz bugün Amerikadan atchab turib kelyapti. Medinay Bavdun hadimiz. Svet chiroqlarni yiqib shu o'rinda tug'izib qo'ysak, mumkinchilik bo'lsa. Çünkü o hadlarimiz bugungilikda shu Qozog'iston yerida yashayotgan bizniki naqshchilarimizga o'zining ulushini, yordamini berib ko'plagan naqshlarni yezishda yordamini qilgan ajoyib bir hadlarimiz bor. Mana shu quruq chiqyapti. Shu Medinayatimiz bilan birlikda yana shundaqla bizniki alohida mehmonlarimizning birisi Kanadadan kelgan Shamshinur xonim Abdurashid Shamshinur. Qayerda o'tirdi Shamshinur adimiz? Bormi? Kanadadan atchab turib o'tirdi. Mana Shamshinur adimiz. Shamshinur adimiz bu kishi ajoyib bir insonlarning birisi. Ko'plagan bizniki naqshchilarimizga naqshlarni yezishda o'zining yordamini qo'l uchun so'zgan insonlarning birisi. Bugun men bu hadlarimizni haqiqatan bir san'atning jankuyari demoqchiman. Bizning millatimizning jankuyarlari. Shu jiroqda jusima mana mashadagi yigitlarimiz, qizlarimiz naqshlarni aytsin degan o'zining yordamini sunayotgan hadlarimizga cheksiz rahmatimizni aytamiz. Navbat yana bir ajoyib chiroyli bir juftlikni taklif qilaylik deyapmiz. Bugungi kunlikda bizniki san'at yo'lida bir-biriga shunday bir moslashgan oilaviy yulduzlik juftlar bor. Birisi Asanjon bilan Gulmira bo'lsa, yana bir insonlar chiqdi. Shularni men sahnaga taklif qilaman. Validin akamiz bilan Shahnaz hadimiz. Marhamat. Oilaviy juftlar. Reyhan gülü sen nazuk yürekte solmaz. Takdirimiz için söysek söygüdün ozmaz. Sen bolsan yanımda bəxtimiz tozmaz. Kal yanımda söygünüm. Gözlerimden karesi deyim o. Yürügümden karesi deyim o. Dertlerimden davası çaresi deyim o. Kal yanımda söygünüm. Seni yar özgülerden kızgınım. Seni reyhan güllerden kızgınım. Güzelim, Gazelim, levleri haselim. Seni hatta özlemden kızgınım. Seni yar özgülerden kızgınım. Seni reyhan güllerden kızgınım.
Yürügümnің қарсы деймін Жүрегімнің парсы деймін Дәртлерімнің давасы чарсы деймін Ал енімда түйгіні Seni yar özgülerde kızgınım Seni reyhan güllerde kızgınım Güzelim Güzelim Yanarı haselim Seni hatta özendim kızgınım Seni yar özgülerde kızgınım Seni reyhan güllerde kızgınım Güzelim Güzelim Yanarı haselim Seni hatta özendim kızgınım Güzelim Güzelim Yanarı haselim Seni hatta özendim kızgınım Basınız bile barayli Yolda yalnızlık yaman Yolda yalnızlık yaman Yolda yalnız kim ölüptü Yadan ayrılgan yaman Barmen ya siz ne der barmen Yadan ayrılgan yaman Barmen ya siz ne der barmen Canım sizla bolsunuz Ekidemli yarın sizla bilsiniz Köyü atkan otqa ot ne salsınız Barmen ya siz ne der barmen Almilap şiqqatı Şakşıqidmey bağlap Şakşıqidmey bağlap Köyüm içine qaptı Sen yani geldi de anlap barmen ya siz ne der barmen Gönlüm içine kaldı barmen ya siz ne der barmen Bu canım canım sizla bulsunuz Ekidemli yarın sizla bilsiniz Köyü atkan otqa ot ne salsınız Barmen ya siz ne der barmen Akşimi karanguda Koymayan du çırak Koymayan du çırak Yar kilemdi kelmem du Canan öyleri cirak Barmen ya siz ne der barmen Yar kilemdi kelmem du Barmen ya siz ne der barmen O canım canım sizla bulsunuz Ekidemli yarım sizla bilsiniz Köyü atkan otqa ot ne salsınız Barmen ya siz ne der barmen Akşam uyulgan sizni Emgekçi qara küzni Emgekçi qara küzni Yargıya gerek bu Sığıngan mı yar meni barmen ya siz ne der barmen Sığıngan mı yar meni barmen ya siz ne der
bolsanız Akidemli yarın sızlanırsınız Kuyup atkan otqa ot bir salsınız Varım ben ya siz neden Varım ben Bu cinimga canım sızla bolsanız Akidemli yarın sızlanırsınız Kuyup atkan otqa ot bir salsınız Varım ben ya siz neden Varım ben Varım ben ya siz neden Varım ben Assalamu alaikum, hürmetli aziz qarindoshlar. Bugungi Artur Production'niki 10 yillik yubileylik konsertiga muborak bo'lsin deymiz. Amdiki naqshimizga hammalarni usulga tatimiz qani. Baş tügmende unta deyip Öttüm yarım melengdin Sana köymegen bolsam Katandım melengdin Taş tügmende unta deyip Öttüm yarım melengdin Sana köymegen bolsam Katandım melengdin Hoşnan bolay, öz yurtumdun men küçüp. Senin tam hoşnan bolay, öz yurtumdun men küçüp. Muz gerek ki muz gerek, muzda yatsın o çörek. Meni sevda pelgeni, bağrındaki rekmek. Muz gerek ki muz gerek, muzda yatsın o çörek. Meni sevda pelgeni, bağrındaki rekmek. Vay Allah, rahmet. Çavak çıksın tutamay kalmayacak. Esselamu aleyküm, hürmetlik tamaşıbıllar. Nime degen acayip yoruk sahne, nime degen tamaşıbın 3000
орынны толтырып отаған тамашыбыларға апырын демекшімін. Яңра Нақшамның 10 жыллық тәбәллудлық тойға ұйғыр театрдың деп мекманғы чақырып тіке. Чақаған ядын қама, чақамған яғы бама демекші үйді отырамыдым. Бүгін кім ошо біздің сәнәткар қеріндашланы, барлық кәсіпташларым намыдың, чын қалбымдың тәбірлейме. Vay acayip oldu da bu. Muşu bir taraftan kemeymi деп ойладым. Бірақ қарсам ылқи хамаңла яқшы көрдіған Шапқат шоу театры бағу. Әші театрының мамайлары келді деді ғой. Ай, мен чавақ жеп отқан соп бауайла. Хош алып. Мен мәшта хош алып кеттім. Шапқат шоу театры өзі жоқ, бірақ мамайлар текші баке. Түрлері қандай қой кетті білмейме бірақ. Тоа. Әлде мұшу мемалланы бір көрейчі деп келдім. Бұла чақыр қойып өзлер жоқ. Кейініден кірдім дегіне олдыдың кіремей. Карантин уақыла есім кетті ғой. Ассалам алейкум. Ой, алтыным. Бәқшан балам. Кәгіне бір құшақлап сөй қойай. Ой. Сен бағу қарамошу яңра Нақшамда таңлы өсіп атса, құшағылысың, құшағылысың, енді мұндырық етмей қалды. Алтын. Сен қандақ, ақвалың яқшы мо, ямғы яғды шақырап. Машин маңды қақырап. Мен концерттік кәгенде моман қалды вақырап. Ялғыз келді. Нақшын сәу үзәң әттің, ә? Şu men ettim bu kadar. Hürmetli taması billah. Bu Aziz Seyfetullah Naqşını qandaq etdi? Rahmet. Ya Allah, özü bir yaxşı Naqşı deydi, yaşlıq vaqtlarını əsiltdiğən. Bu texim yaxşı itib canlandırıb etdi o Naqşını. Rahmet. Бірақ мен деймін жоқ қара. Сен жақсы еттің оны. Әнді şu есің осы çoğup қалды. Балаң өлін айдап атыды. Зончикін тұтып, ямғығы чілініп, соғда, соң поқамы талады. Әнді мен қапымаңла, чоң болған үшінде итіп атымын. Şu vayay, мұш көй пішеп, патқақлағы мілініп, маштақ қып. Бір остановкада тұрып әтсаң болмадты ма? Бірақ яқшы иттің. Сәнәткарның yolu әшіндақ болды жұмы. Бірді соғда, бірді ысықта, еніл şu тамашыбының алқышы білән яшап атқан сәнәткарлығы бұл. Рахмет. Әнді қара. Нақшыны әткен, ойын тамашыны қығын. Бірақ сән әгер саңғы соғы өтсе, соғы өтіп простатит олсан қана қылса. Яман етма, яқшы жоқ, әзіз. Şu vaxt görsə, mühabbətinə qandaq gəlgені. Ay Xudayım, yaman etmə, yaxşı yox. Əndi qara, mabada əgər ağır kətsən, qoymayını mayla. Sanğa biraz, sanğu, 1 litr qoymayın, 1 litr ketetdiyinə. Rahmet, qoymay, azır alıntıdı yox əndi. Mamаңды ba. Bama? Qoymayını çoğun acı qışıltıdı qoy. Rahmet. Xudayım, şıqılıb aman bulaylı. Əndi bunu bir taraftan qarsanmış tamaşı bulanını aldı da, mana Яңра Нақшам 10 yaşta. Təbrikləyimiz həmmimiz. Ləzzət aldı onundan bizning yürək bağrımız. Ey acayip de bu. Endi qarsan közünü yumup aşkıça 10 yıl ötüp ketipti. O Rahmanның 1 santık boyu ösüp ketipti. Artur'nu gördüm. Nahayeti işlemcan Artur Production. Üzəmnin avatlığım qoy. Vay şundaq əmgək qıldı, rəhmət. Artur'ның mağlıyda çaşlarımı qamaptı. Әнді Бақчан деген молодец 10 килог жүдәпті. Бірақ саңға бір сөзім бар. Сен қанчыншы Яңра Нақшамда яман орықла кеттің ғой сен. Мен үзем бұл птичий гриппті ағыр қалдым өйді әнсірдім. Қатты қоқ кеттік қой, әміміз қоқтық қой, рас қой. Vay bunun orukluğunu. Bir sauna kır kaldık da әзіз. İkimiz oturumuz parda. Bunu parda болғанды кен, халаттан ешеті отасаң мұнды десем, халат әмәс бұл мені терем демем де. Өзінің терісі өзі дұрыс келмей қалған. Sen orukluma.
Sen maçtak toluk jügün, seni halik ekilitip, sahnimizde hazıl külkenlik kıp, ekilip jürevegin. Halik seni yakış gördü. Aka bir kucaklaydı. Acayip talantlık var. Rahmet, rahmet. O kede o beka oruqımdı o. Beka Onu dedi ba onun. Немеге орухылдың? O vaqtida Артур акам, "Vay, ancha nim kichkina nim qilaylik, aqchini ekonom qilaylik" deb, Pindudo'ning kashum zakasi qango. Hammamizga o'xshash bo'lib qolibdi. Ya Men eng yo'g'on razmer meniki 2 santimetrga. Amal yo'q o'rg'ildik. Keyin uni kashim deb Rahmonga berdim. Rahmon uyda palatka qolibdi. Paydası tegipti ғой. Sen haqiqiy sanatkar, xalq uchun ham o'ruqlaydi, ham samirdi. Talanting o'smasin. Endi avu Şapkaç onu mamayla rast kelende. Keldi. Ben yalğız kelip kaldım. Endi yalğız meydi oturmam mı çok Yalğız emes ku, yalğız emes ku siz. Kim bu? Evet, boğu bana, Rahim akam boğu meydi. Rahim ham Rahim. Boğu. Ay, qini o. Dombakın, tatlı qinki. Ana ben şeyge teklif Kelin. qo'ymoqchi. Çavaş yiyip qo'ying askardaşlar. Rahim aka kelin. Rahim aka siz bo'lib nimaga? Kelin. Dervişler topunun asası Rahim Hamrayev. Bugungi kunda Cumhuriyetlik Uyg'ur teatrida ishlayapti. Cumhuriyetlik Uyg'ur teatri biz anlab bizlar Dilmurod akam Baharovning boshchiligida Dilmurod akam Rahim akamsiz, Rahim akam Dilmurod akamsiz bo'lmaydi. Yaqinda mushu sahnada o'zanlarga ma'lum Dervishlar to'pi o'zining 25 yillik tavalludini nishonladi. Chin qalbimizdan Artur Production nomidan, barcha tomoshabin nomidan tabriklab qo'yaylik qizg'in olqishlar bilan. Acayip. Ay rahmet. Endi qaranglara. Muşu san'at tamashabin bo'lmuş o'samdi. Hürmetlik tamashabinlar. Muşu ulug' sahnalarda uchib qolay. Muşu cho'g' bo'lib turgan san'atkorni olqish urib, ilhom berib, shamol chiqarib, ashni o't qilib, o'tni yolqin qilib, yolqinni yulduz qilib, yulduzlarni yaratayotgan tamashabinlarga egilib ta'zim qilaman. Rahmat. Şükür etinglar. Rahmat. Sen o'rninglarga to'rda. Mana. Rahim, o'ta bolam. Sizlar o'tirib turinglar. Sizlar o'tirib turinglar, yaxshi o'tirib turinglar. Ancha-muncha kam bo'lsa endi ranjimanlar, xatmanlar yaxshi oshirib kamchilik Shunda ajoyib o'tiramiz. Biz boshqa mehmonlar kutib olaylik. Bo'ladi. Mehmonlar qarayveringlar. Rahim, ahvoling yaxshimi? Nuramni kichkina uqlab qo'yamsa. Chaq. Dervishlar to'pini mana mashtaq tutib olmiz. Ajoyib konsertlaringlar yaxshi bo'ldi. Endi av Shapqat shouning momaylari qachon keldiki, shular qiziqyapti menga. Hoş kayfiyat huzuriga merhamet Külkü bilen davalılar kaygıda Kamçılıkla baş iteyli küleyli Küllenmeydu pepet peskeş hem namer Kamçılıkla baş iteyli küleyli Küllenmeydu pepet peskeş hem namer Her kimge biz dileymiz hoş keyfi Ahvolingіз yaxshi bu. Saygaqladek nim uyoq sakray jursani? Kimiysan? Sen men tanımadingmi nima? Tanımadim-g'o. Shapqat shou. Qana tanımaysan meni? Qanaq tanışım kerak? Likon sakraydi. Tek tanımadingmi nima? Hey. O Uyg'ur teatridagi Muhidin senmi? Men bo'laman-ku. Voy, Qana bo'ling. Ahvoling yaxshimi? Yaxshi. O'zing qandaq? Yaxshi. Bugun sizlarni keldik deb xush bo'lib ketdim qara. Endi u yangiroq naqshamda bir yayrab usul o'ynab ketay siz bilan desam. Navrangizni akvopsiz-ku. Ay, o nevram emas. Chavrangmi? Yo'q, chavram emas. Kim u? Oңilmadingmi? Yo'qa. Ey, men bir yosh bolaga turmushga chiqib ketdim-ku. To'g'ri. Sen Allah Pugacheval bo'libsan-ku sen. Uyg'urlarning Allah Pugachevasi. Aman bo'l. Baxting ichilsin. Qizning baxti taladin deydi. Voy, amin. Qara. Ey, mushu
тойланы қылып, Ha. николаны қылып, қара. Yaxşı qoy. Елқіні қылып, шыны білән елқи ол дейін, бұны. Ha. Sen nim kaldın mı onu? Yaxşı. Endi yalğız boqanmışsın, aştaq nim qılğandı eken, aştaq nim qılıyorsun la. Biz mi qoşunaq nim qotmuz endi? Aştaq olsun ha. Rahmet. Xuş kapsılar. Toyla mübarek olsun. Xuş Ben bana gördük. mayaqta oturmam, mayaqta. Otasılar. Assalamu aleykum, hürmetlik, kıymetlik, tamaşıbınlar. Яңран ақшамның 10 жылық мәйірімі мүбарек болсын. Яңран ақшамны, сәнәдашларны қоллап, қуәтләп, бүгінгі мәйірімге кәгініңларға чын қалбымдың рахмет етімі. Acayip. Assalamu alaikum. Gülzarda. Qana olinglar, yaxshimi, tinchlikmi? Voy, yaxshi. Yaxshimi? Tinchlikmi? Mübarek bo'lsin. Voy, igiz cho'qladin ko'rayli sizlarni. Amin. Rahmat. O'zinglar chiqqanda. Yaxshi, tinchlik Gülzarda. Voy, uzoq bo'libdi sizni ko'rmaganiga. Ha, deyman, seg'indim. Men seg'indim. Seg'indingmi? Men seg'indim xalqim seni, seg'indingmi? Alava. Ay, belim og'rib ketdi. Men ayga o'tiray. O'tiring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tanrılar tazımı. Ahvallar yaxshimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, o'taman. Yaxshi, rahmat. Cho'ng opa, assalomu alaykum. Ha, va alaykum assalom. Nima? Cho'nglar yig'ilib ketdi, Artur akam teshdi. Evet, yaxshi, Olimjon. Tamam. Oldin o'tkatding, to'g'rimi? Yaqin cho'nglar teshdi oyoqda. Tesh. To'g'rimi deyman? Kim? Go'zi? Go'zi. Voy, Olimjon. Go'zi, Gulzora demasizlar, Gulzor. Voy, men Sayit, rahmat, xush kelibsizlar. Xush ko'rdik. Yaxshi. Yaxshi. Hay, Tombuloq. Qandaqdir ey, voy. Rahmat. Ha, unim Shmatko, qani Shmatko. Ba, tak. Mana. Şapkat oldu. Kosaklarını toydurup gidedim konuşundan. Gülzarxandım. Qandaqsiz? O'zgarmabsiz, вообще o'zgarmabsiz. Voy, men o'zgarmadim. Siz tozimi judab ketibsiz. He? Ishtim bermaydi Artur akam. Qarmamda Artur. Qarmaydi, bermaydi. Voy, men maydi. Pechene kelgan. Hemen yebelim. Hey, teatrlarda maştaq karmit ketadimi siz deysiz. Valla, qizlar. Shapqa shoni oxirgi qitim tishlab qo'ygan pechin emasda meni? Beko. Go'zi. Ey, Sayit, esingladimi? Bunda qiziq deydi u buruncha, shapqa shu vaqtida qiziq deydi u gastrollar baqa vaqtida. Go'zi esingmi? Esingizmi? Yaxshani любой bir meni ber qalsan, yerga cho'nchilik qayerlarga bo'lsa aytar, o'sha bir qiz tayyor deydi u aytar, bu tonishlik qizlar. Demang. Ya. Olimjon konsertda ayolim bilan qiynab ham o'tirdi. Olimjon. O Rahman sen de otqan, Rahman. Tüy, ishqing yomon o'xshaysan, men Rahmonga chachib turayotganimni qaray. Rahman. Xappalamay Rahman, ay Rahman. Rahmanga. Chiqilib chatashtirdim meni bilan Rahmonni chi, tova Xudoyim. Ko'pga o'xshaymiz. Raqti qarsam 3 kilometrdan. Bu emas. Shigu, quyib chaploq qo'ygan. Bir men ballan qishqa, qarasha. Qarasha. Bo'ldi sen. Hey, o'zingiz qandaq, yaxshimi? Yaxshi, o'zinglar qandaq deysiz? Shavkat akamlar qandaq, hamsi yaxshi. Shavkat akam, Zuhradam hammasi yaxshi. Sen ketmang. Men uyda o'tirib, ba'zi-chu, bundaq albomlar qarab, o'sha shapqa shoudan boshlagan deydi.
Асайда көрмей Hatta андай біз белки сахнада біле болған, біріміз бас çıkаған. Андай сыйғынсыз ғой. Сыйғынсыз. Рахмет. Сыйғынсыз. андай. Бақытжан. Allah. Бақытжан. Мамасы ма? Қосылайын болды ғой. Неме? Ау. Бірақ көңілім менің мәселе. Көңілім. Шоп. Қайдың бастаған ені ұмытылмас керек. О? Театрның алдында тоғыр өтмес керек. Театр, Hürmet білдірміз. Hürmet. Рахмет балам. О, сәні яқшы көріміз. Біздің сыйлап келгенлар көптен көп. Рахмет сілерге. Рахмет. Кәбәрчек. Mübarek болсын, жігіттер, mübarek болсын. Ана отырғасына яқшыма, мейрем беген әжейіп болатыды. Нәшітілік мекмаларымыз бізді тәпіліп кеп атыды. Маятыдыған Uyghur театры, Шәпқат шоу театры ен бір қыдып құш кәпсілі. Көплеген мекмаларымыз бізді тәпіліп кеп атыды. Ана болатыды, еқ адамды өсілеге. Яқшы, адамет болатыды бігенкі тойымыз. Әққаттан біздің аяма айжанлы атымыз. Мана әшпәштігічі 10 жылым өтіп кетіпті. 10 жылдың ішінде нәшітілік инсанларын ұшыратықы. Тоғра Зака, бізге чын жүректен гүл сұнғалым болды. Hatta кейініміздің сөз қылғалламы болды. Ruhi ve manevi қолғалам болды. Rəncişlərini inkasla bilən yolğalam болды. Yaxşılığımızda emas, kamçılığımızı izləydiğən bilərmənləm болды. Her konsertimizde guvaçı körermellen boldu. Haqiqat, hürmetlik tamashabinlar, hürmetlik jigitlar. Bizni taqatsiz kutadigan shularning orasida chavaqlari bilan, olqishlari bilan bizga madad beradigan mana mushundaq ajoyib chiroyli muxlislarimiz ko'p bo'ldi. Artur Production Producer markazining nomidan barchanglarga cho'ng rahmat. Rahmat, aziz tomoshabinlar. Aziz aka, men bir narsa so'raydigan dedim. Mau ustal bo'sh turdi. Mau ustalga biz bir chaqirgan insonlar kam edimi? Men tushunmay qoldim-da. O hech qachon bo'sh turmaydigan ustal. O shu yerda o'tiradigan insonlarni hozir Artur akam o'zi tanishtirsin sizlarga. Bo'lamda? Marhamat. Artur Ilaxunov. Mana. Жігітлер, бұл жайының егілері бар. Бұл біздің келечек әулатларымыз. Рахмет. Ассаламу алейкум. Hürmetlik tomoshabinlar. Konsertimizga xush kelibsizlar. Kelajagimiz uchun dil birligimiz, ig'iz birligimiz, amal birligimiz bo'lsin. Kelajak avlodlarning yo'lda xatoliklarga yo'l qo'yishga hech haqqimiz yo'q. Chunki Uyg'urmiz. İrfan dünyasını şahı Üçmez tarih betleridir namımız. Dünya kezip ketken şöhret şanımız. Min ölüp min bir törelgen Uygur biz. Dünya kezip ketken şöhret şanımız. Min ölüp min bir törelgen Uygur biz. Uygur biz. Min ölüp min bir törelgen Uygur biz. Baş eksim otisin herkes pükmegen. Yüreği de uluk arzu pükülgen. Baş eksim otisin herkes pükmegen. Yüreği de uluk arzu pükülgen. Hatta Allah her kademde yürügen.
bekligen Tangni kütüp ümitleri ölmegen Ming ölüp ming bir törelgen Uygur biz Tangni kütüp ümitleri ölmegen Ming ölüp ming bir törelgen Uygur biz Uygur biz, Uygur biz Ming ölüp ming bir törelgen Uygur biz Uygur biz, Uygur biz Ming ölüp ming bir törelgen Uygur biz Ming ölüp ming bir törelgen Uygur biz Rafat! Merkezimizdeki direktörü, Yangran Akşam konsertindeki avtorı, bugünkü külükte köplügen nakşlarındaki avtorı boğan Artur İlakhunov. Hem de bugün siz için muşu konsertini yaratkan bizdeki merkezdeki aktörleri Bekcan Savurjanov, Dilşat Zayir, Alımcan Bavdinov, Muhit Tohtakhonov, Murat Aysarov, Rahman Muhbulov, Baxtiyar İmran. Zaldı svetini yaptırıydılar. Hem de bugün bizim tebrikler kelgen Cumhuriyetlik Akademiyalik Uyghur Teatrı'ndaki aktörü Muhiddin Varisov. Şapkat Show Teatrı'ndaki aktörü Gülzar Amabiyeva. Şapkat Show Teatrı'nın aktörü Sayit Tursunov. Hürmetli gaz tamaşıbıllar, şimdiden bizge berilgen vaqt meşede tamam buldu. Barçınlağa çoğun teşekkürlerini bildirimiz. Bugünkü konsertimizin ssenaristi, rejissörü Aziz Seyfullah. Rahmet, Güldesin Allah'a rahmet. Yeni bilip görüşen aman isen bolalı. Endi Allah buyursa, Yangran Akşam'daki 15 yıllıkta, 20 yıllıkta, 50 yıllıkta uçuruşka Allah bizge nasip etsin. Barçınlağa rahmet. Nakşam dilning dermani Nakşam dilning arami Nakşam dilning dermani Yanlar doim nakşamda Aziz halkım armani Yanlar doim nakşamda Aziz halkım armani Yamran akşam Toyda ayın akşam Teşna aşık yüreklerge Nakşam bilen okni yaksam
Arlasana bulbuli kızıl gülü bulbuli kızıl gülü Yayrı tutu yürekli onun yanrak tüyleri onun yanrak tüyleri Yayrı tutu yürekli onun yanrak tüyleri onun yanrak tüyleri Нужна качественная бытовая техника напрямую со склада? Добро пожаловать в Техноград! Наши склады и магазины расположены в 12 городах Казахстана. У нас вы найдете огромный выбор бытовой техники для вашего дома от лучших мировых брендов по самым выгодным ценам, минуя расходы на посредников. Мы работаем напрямую с заводами-производителей и даем гарантию на весь приобретенный у нас товар. Заказывайте технику на нашем сайте, не выходя из дома, и мы доставим ее прямо к вашей двери или отправим почтой по Казахстану. Техноград – это удобно, надежно и выгодно.